ana loss no se omo de to ade no so first one de kase ni nyana to so amanfo bia dwem bone e na omo sa so mu twam nketenkete Ghana nko na akọ banga pen da ho no ahoma so ko ba bia hu bi sa da kwaku pen no de kwadu so no sanya ahoma no de so so kra no he pen ho ahomiti o ni pa wia pen wo kromo ana ya na nya boa payo o se o gina de tro wie 100 be shobotomu ya na nya boa payo na sa bank for no ne baby om de homa so so na ga bank kra de bank is pen ni wa na ye den ka wo de we o me so pa wo mo ma tu kwa Dubai ni mo ne sa na kwa Dubai na buja se ho ko manga pen de homa so so ti se Ghana na o se Ghana ti anyoma bi a ehu nwanwa pa se de nko an ya yo se de en kwetimi kreti ade wo dwun wa won ti ase Ghana nko na enum se si eka Ghana ha ye cash crop no koko na ma Ghana aye Ghana na de aburo be biti koko eja na no ni maburo ba akobo no fosu sa yo mi enche ye no aye nwan be chan no mo ko yi bi fosu no mi no ya beti ekuta ye o mi enko gibi o kwaku obi akone na be ma kantan pa na beti pa sabe mpedua na se na no pamle ne kan ho ase fosu jai ekola no mo tenikes da baby sa be no so ye toto anke betima po onde be ni ntimi apetezi mom na nka hwe be hwe eno de abena hu ni sa ne bo odi o se de asem kokoso a hwe asem na anu ka jinja amanfo pa o hwe ejuma be de se ye ka se ye kwakwa ye bobo ka o mo se ba ko na no account de na ye de na oti ni se no de ni nwa na account de nya mie ni kwani baba Isa in fact de san ko he boy nanim na nka de wa de akudu bi anko de che wo oh man ni timode ba minim ane monte no popo bia ye be ni kwa be fa so see account bi no ante account ira ba okay ndiye abrotia ofoso be ma empom te say nyame adom me ho ye pa na nso e dia kani na say ye Sompa da bia sa atade ntenya asa eno die ene atade na tomato na sho na afia friend say no ma wei hwe ho na ga so no ma enya no ma sika won tabai wa hwe ye betu ene o mo de dada o sika na bam no mo de dada ya no ma enti me na o mo sika won tabai to wa ni ye betu ako na ba wi sika be na watabai ekwakuska won tabai o kwadu so no ma bi keke ga no be unjala men to nyom ba de DJ da ju be sika wa je mbaba ni sika won tabai kwaku sika won tabai o se wan hwe so ye kwa bi be fa so obitu akono enti wata ni sika won tabai efe papa ayefa na asema master boot owo new swame okay I want de o design me kama okay master boot ya dase o new swame master boot o debi enti maya na nasema o ya de mo na nasema me bibi sara mega se na nase so on pa mi she wa ya ipamu enti me ka se mo na nasema me wa ya ipamu awreti anya osa master boot ye nyina ka ho wa da ko no wadwudwi ba ko na de ahye ye omna Asem Aboagye owusu kura so wa hase no ono nya sa ne nani nyi material we say no entade no producer nani je ho na se ya de pam no se ka de ode ye ne doso se no de bata me oda obesha batakeri no bitimi hwe ni di hewe basa batakeri ka se de ebomu akanya zankitu ene no kwa akun ofo ye de nyame asenti ene so nyame de adomo yen am se yeti ase ya homi we mu nko ade na che se ya ne senti de ase de ma nyankopon se wahwe yen so agege yen de abedu sabre na ye ka che ntiefo nyina se YouTube no ye Sompa TV o mada Ramadan da se de wonom esika ye homa ye di dwuma no enen so mo nya ne sa ma ye YouTube no ye Sompa TV san so na Facebook no Sompa 93.1 and ase Sompa TV Ghana na ye tiefo dodo na tiefa online ya do mo so mo peye na www.sompaonline.com www.sompaonline.com tino mo pese mo tiefa online so no so edem live for ho ya na mo share ho for so enen so ye wo bi edema ya tiefo na ya hwefo okay
Asem Mpe Nipa ye will be ka ye will be echere edema adasan na ene Osei Aboagye me ne mapamfo futu semo ye de ebre no eye tia ene ye nkoye nimpi ene no ano den papa ka kire obi no obi so ka kire obi se Sompa Asem Mpe Nipa no yaba yaka ye ho accept correction ene afutu semo a me de eba no accept correction atenatene Sompa FM ene afutu samadika kase eyetitia men konkomanim pi wo bia ni ho a wo wiei ase a enfomso eni ne ho wo bia ni ho a wo wiei ase a obetumi asi ne bo pepo se wono de wo ba wiase wonye bone da minyini sa nwumiro bia betumi ayi ano wukọ Roma Catholic fo kura asumu a omo se ahotefo no woye bone emprensia ansa na ade ache sin 6 times daily enti Roma asum nim no wose ahotefo no kura no a yesuesu mo abrabo no wo mu mpo no wo mo ye enfomso emprensia ansa na ade ache na unipa dasani enunti ena nwumrei ewo se wo hwe se waya bone na empanifo afrawo na yesi nkonwa na ye tentenewa ewo se wo gitum epempi se yekosuku ana wo kosuku na sankonta bi ho ne de mawo na woyo na wutia ade a wuti no tumi ya ne se ade kro na watie no wotimi excel se yenisei teacher ni bi okro wotimi twogu blackboard no so wose sanhwe so na twero de woye ya wuti ye no eno osan ma woye no foforo dabi no ebia na won sohwe edi wanimu no ebia na dantia brabo a wo bono se wo koto ade na wutiye a empo edikwa o madam no ebo wo no anase master no etwa o ma kakra no se wo ye sa correction na sanfomso no wonkwana no anase wade suamu nyina no ukohia bia unti da biara da wona wasua ngoma no ene me be ya adwene pa ena empo kura no se waye mfomso na yaka chew yatwi wanimu no sanfomso no se ebrebitu na wo sa koto sa afranimu a wo kai se mpanifo twi wanimu no sa de no unye biem anuti obia ni ho a wa patra tene ho you need to accept correction anuti oba warefo bemma warefo ade ya woyeye wa woni tuase ade ya wodi aye wukuni ade ya wodi aye wo yiri enyenyenyenyenyenye oba na ka bemma no boso wonye wo fonso ntum na empokura no ompa chew se de enu afutu 7 kan no wa woni tuase ade ya woyeye enye kura nanso ye kasa sesa no jade wo ye no a onye ntum se wobi wo na wo bagire mfomso atum anasa atratire bi wo ne betete no na wo gitum a sa nipa no ena nwumire wo no na wutunufo a ofa wobia ni ho a sebe praduasa o chief Asem Mpe akodo na de duru ba bia de wo twasa no kro bia sante kotokose ya na wonim senachi achia enunti eduru ba bi na se wutwasa no ba ade na wo ye no enye na se panimu bi hu na empodio be hu no wo tia wo na so wo yi wo asotre se ade a wo ye no dabi edi asembeba ade a wo ye dabi edi awade go beba ade a wo ye dabi no wanhwe ye unyuma besei dabi no ade a wo ye no edintitimu beba wo tia wo na so a tie ne gai ebeboa wo anu tie na nwumire mempase mekwa komanim no wodofo wo bia ni ho a wabro so awatratene anu ti no se duru baby na wo ye bibi
na sa akoda bi kura mpoka eduru baabi na woye bibi na panimu bi etia wo na so a mesre se ubejai yanhwe ne yanye mfonso ntum na yempa ho akyɛw yanhwe na mfonso bi a yaye no se obi tie na so a yanhwe se yebetene ye ho ne ade asi tempom se oh ade wo ya menya no de se meye ni se ya ebeboa eno ne correction no ye no se de betumi aboa na emfa ntitimu ba ye ne se de besi ebeboa na emfa sebe mpraduasa enkwahia bi ema eno tino eduru baabi a enfonso na yaye no yanyintum na ade a ye bekire yen se ye ya ebeboa ama brabo akoso toten ya wade no ebeye kama ye nwumam ebeye kama no se ye ya ebeboa yen eye me motofo pa Osei Yaw Aboagye Oforisuo 19 Oforisuo omna samwa yo Oforisuo me da se yen chia tifo ne ahwefo me amnwa kedu Kiedu gas. She say baby I mean nam na no den. Ada nso away. She say no be a be free next month take on. We import no money be akọ Dubai. Okay. Ya enya Asem keto akra. Na wo hwe no ma Kiedu she say o ye na. Eburu adwene ntiase so. Nyame. Na nyame hira no. Nyame tiase. Ai nyame hira na mu aboso ba so na maja pai. To wo ka na wa o de hye. Aji wako die na yachia na so ne nche odifo Samuel okay so na se no na eno ma me say wedding birthday na me anam pese me to bibi ko chen but yes kran so anto anko so mu so betime de champagne bi aba ye twa ya bone so birthday cake no ade kum twa ye no kom de dia bi aba Oforisuo asafu Moonlight Peter mechiawo na mencha Kwadwo space so se mencha ne da uboze na oba obechia me omono mechiawo Kwadwo be bia obi a chiawo ami akra ma mencha Kwadwo space anya chia so oba wanchia obabo akutia Kwadwo de wanchia no de ma wo akutia Kwadwo ya chiawo ate Oforisuo bia ni wapa atenatene ho hwe ade we ho na sema ode abai enkom Nipa ba akofo atenatene en bia ni wa watwa atenatene me ka say school time so ye man work bi na wo ya bia na ba bi kakra bi adai ankoyi ye say dai ese ye kona dai fako na teacher ni na chew ha eso ye ni say wo the ba no mark you good we wa dwen say the teacher ni na chew say kokoye no anya obetim atenatene sa nete eduru me bi nso a ye woni pa bi a wonde oba wiase no wonde wo so mpa atenatene ya sa ankrofo no eduru me bi pa hwe wo nkrofo mi hu ya nka so de bia me kasa sa kasa no eni kwase nipa oto a sa de edoso wo side o mi hu ya nka na mi hu ya nka nso no obi a won tampa atenatene no e na otaka mi hu ya nka atenatene Oforisuo se nipa oto wiase na wo see all the time no wo betie atenatene a onkoto amena mu da na atenatene nso no eno a ne nam so wantie a ekofa nkwanhia ba because woni pa bi a oba wiase no sabe ya wo no to no one day kura na oba wiase jaw ene woni pa bi oba bia wo nante ya sabe wo tehweye no wono di mlika na edan etwam ho eti ba bia wo fa no ho tro a ye ka kire wa ene na mafo abai sa yo message we nkomo mo pa ene kasa bia ba kumasi mamu na asante mamu a anaga na mamu wo ye pani na ye dan wo ye pani a kwa mfie kodi asem unya 70 unya 70 na ye dan na no kura da asem obi ka che pani mu bi me dan na besere o se nya asem na ye nka wo fa asifu nya nkwan ke de bia na kodi omo kwa airport ko bi me re Sompa FM show enkura bi betima ka asem a che pani mu bi a ya na ya obi eni o part na tene ho ye besere ade we nkoma sebe ye nnuano mu a omote awade ase ema ne mema special mema bema bia mpese sebe dodo na mpese omo yire nom ye ntantie ye yire nom asem emema ye ntantie ye yire nom asem chisi yakọ ama bibia edai ehuna ya nsa ne ye wono oba tia edurume bia ye ntie ma asem sa aka sa ne taka bebia wo kọ no
oyire betima ka kyerɛw atenetene ahaya ko ide wan hwe ya e de asem beba eno ne kwadane akyekyedeɛ ne ntampe homa ne ade sɛ anoma esu na wusu no sɛ wantu no wanye wanu ko ma daakye e de asem beba wantie eno ko fan semi bae drume bi e atenatene de ofosu oyifi wa brabo ma sɛbe te sɛbe wasa kap Sompa FM ye besre especially awarefo ye ne mema no drume bi a atenatene no ye yire no mo tenetene ya yemfa ne de bia ya ne aye sɛ emaade mesre atenatene obi ani wa atenatene ho ifi papa panimu ana ye nana mpanifo kora na sɛbe wo mo ti nkonwa so kora no sɛbe no ti na omampani owo na tenetene ewo nachi enti atenatene de wi firi wa brabo mu a enkoyi tu no obi te ho na de bia no enoma bia wo ye bia no wa advice o ahade kwamna isa nka ni sei ahade enye ni sei ya mesrewo enye ho se minim atenatene mfa suku ho atenatene mfa degree bia wabo obi abetima tena amana edai ayiyi ento ofo na topic na de aba no asafo Moonlight Peter was ne de e chen da na oba beka so ameka mo de mo nsere me e bia na wantima nwuram se Peter bape o do mbeko be unso beka se ne de chen da na sai no ofo a musa nse chen da no de he pa na chen da chen bi mumsa na mame enti ofo mame fanse na menwa enso mra mu bi ne enko yanim abrotia ofo be mame da na machia yetiefo nyina na ewiaso we no obi ani ho a wa part na tene ho etese de wo kan ye no na enipa krampo no se o bobra na yese empanyin se de o twasa no nim se na chia de achia enti se na etie bia no wo ye nipa da sane ku ade wo ye dan ya obefom e wo kwan ba ko so ana semienu so na so no eya na eye wo mo ti ye nko ana ya wo nya nipa bi e ma wonom etwe o madwene esisu se ba bi ya wo kɔ no e bi e hotro ne awo ye no e bi e de obekɔ esan ana semusuo mu nti no twe break e wo ne ma bi a wo ye ho enti se wonya nipa saa na se otime etenetene wo a de ye wo sa wo ye ne se obenya aso a ebrase aso a eti asem na obenya ahobrase na ummadwe ene ahomaso bi emma wo so emma won kase bi asabi na ye wo keka ne de e bia wanum na ye ohene na wo titi enti ye ka kire obi ase wi aso no te ho a ofoso ansa na obegya atene atom no e wase wankasa no so ntimi nya ahobrase without that obi atene bia ode be ma obi ane se bia be ye wani so anasa wasom nkwase asem na wanhwe ye nso no so e kire no e de awerɛhoɔ ene wo ye ne ene de bebrɛ wo yesi mi hu yanka wo hwe no eya na akachi enti hweye na wa wutie ye na nwumre na wo hwe ye wo Sompa TV ene Sompa 93.1 Facebook nyina na YouTube no wo behwe se atenatene bia obi benya adagye na watimi anya bre ede atenetene wo no wo betie no wa asopam enye nipa nyina na oye bibia enipa bia ohwe no se bia benyu obi sa ade ya wo ye de na ni di wachi pa na nipa ni bresa enti so obi o maami ana se so oyo papa na se obusuani o mantamu ni ana se bia oyo honam kani ana se unuampo na se bia wo ye bibi na ohun na se otia wo na so se ba bia wo kɔ no ɛho otro ana se ne wo ye no enya yenhwe na yentie no wasopa na nye nipa nyina na enya ne so so Hebrew ma na ka asem bi eya na eya me depa se nipa ho no to na sa wa enya adwen sachra na wo se atenate na obi beka bi ana so obi de be ma obi ano wo mfa boga enya so ana wanhwe a ba bi e de obekwa akoto no e kire no wankasa obe no ho se de Hebrew eka ye no waka no 12:11 ho Hebrews 12:11 ho no English ni yeme de pa say no discipline seems present at the time but painful later on. Was say enya de asotwen bia no se si ana se bre ya bia obi etwe waso ana se wo ma watenate ne se si ana de wo be hu se bia enya ne gisamo ma the truth no ya sometimes na ya na hete no kuro we ni ya na hete obi twe wadwena se bibi so a wo be fi se bia sa abre ne de uni ani je no waka wani masiso kabisi na so se wo tie ni pakro na sem atenete na ode ma no na wanya ho brase na watimi atie no wasopem na wanya nsakraye e de free sa na motuo na na se adekode na wutu ho na mo na nipa na etwe wadwena si so na e ya de e betimi aboa wonti ofo so e na me so me di sise de waka ne ya da asafo Moonlight Peter
ya chia ko just space me chia why so chia obi amba no wase manwumre so ya ni sese Peter de na de abade kama panti obi a chia no e chanya me ya do obenya course dodo na say yete wonka wo Sompa nti ofo so yenya ho brase na yema pride no emra from so ma nema bi sa di wani mu a obi tufo na so obi tineti na okrampo na enya ade a wankasa no beti ai say ye tufo na ye tineti na se bi oposa won tohwe ese kire no obehu mihu yanka e wo abrabo no so de enya Asem Mpe wo se yete no wo ya abrabo medase anuti yehwe na se obi tineti ya yebetie na yetie na sopam efrise suantie eni onwam etikopo 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 0548 931 931 hello Ojo ye Ejuma dase Nijane Duncan commercial official Osei Aboagye about okay na sister you know that so si ho Ojo bangwana ti say Bodi another sukura no. Bodi anu sukuta den. Na sikadwa no sukura no kama. Sikadwa no sukura na wa peda kwasoro. Asanteman. Ya na ba ko so wasoro. Na okay, asanteman adaso de asanteman edaso etiase. Na yefa konya wi emfa enhira krobi asante kotoko hene asanteman wura na asatu na yebo dia ye mayemu eso kama pa. Hai asanteman wura eno no. Yenti o. Na pia. Ojo. Ye. Wame pa ko ya so engineer ke ya du ga so bi no so. Okay. Na ana sama dia ba na mi so. Unu bi ni. Just okay. Oh Bible Moses so. I go na se pray and say. Aduma no so channel. Enti osi ko ko bi a won pa so pani. Moses anya o ma so wa ye sa na bo ano. O papa ba ku ni no. Bien. I don't make a trouble. One is for us what see a gymnast to when I die. I used to take the other just like how I did about it. So I must swear and can quite level. It's all the same just as this one away and I saw Patrato. Oh, dear Patrato. Elipa, oh, I must swear, yes, what Patrato, I'm the one as who. It's not so be said. We may be no attract now. Never took to do a papa blood and background. Let us see. Okay. Hello. Hello, go to my head. Majeso Peter as a from Peter, you are the moonlight. When you are a child, I'm but just put the now I got your own job and a yepa. If it has been a finish, a year. So, when you actually get one and without doing it, go to work without sleep. Every day, you know where you're the piano, and yet, but you look at the airport. It's no possible, we know the people now work in Maria. Now, I can see you. Okay, hello. Hello. Mami. Ya choso. Ya damaspa ne mafutuo. Nipa won pa atene de bia no wo ye mfomso. Enti na me te pankro no ukes. Ahomachi bia wo munwuma no mu bo. Eye senka me sa ya bo bi mu a. Enka me se de bio mu ba me se mi mu edi enkola ye o school no no. De we ni maami ana papa. On fe ka nyu ya amfanye ne futuo. Entufo yeda masepa atene de ye wose wo ya de no enye no bi etwe wadin so a oje unfom so otum yeda masepa ne de bia de mo de maye rade nkamo nyameti ase hello wey you Wani Wani Eona Waya Aboagye ajigide so one kaje emu na kia unu ne kilo sa chiche de okomirika na je so di jasrama to na chi
aha ada de mo ti ba ko yi mu me no o ti wan ka to ti ma yi wa ne beba o kwajo ti o beba ebia te ma maka mani o Sompa FM ene me de bubo yo o to ba o sei o ma di na mu di no ai de si wai enye di tiri to ba to ba ma ti mo mo ati o so I can say what man am waiting and I let you wine. I don't know about to Madam Quiet you. What you can't wait over my tongue. Marco, but yeah, come back home, yeah, but Jammy. Eh, kwa just face as ndia no beka. Osei. Afutu de dia ba no ya kana asema no. When no say achechede okomrika pa. Ni mum no se wonfa jasra manto na je hu ni speed na wo kono. Enti akwa bi so kwajo bezo kire se. Wanchia ya. Ene ya huzi ya yemfom so. Hey, kwajo speed. Hello. Hello, Osei Bema. Yeah. The mama Joe, no bigger phone na. Ya jeso oba pa ba bia free we. Yo, me free Bema. About when you. Okay. Oforisuo na nsamo pane ne asama mobiaba. Yesu sano na me na ka asem bi se. Ohena wa me ya nka na asem. Ono eno se bi wo ne ntama. Nipa bia ni ho a wapa atena tene ho. Enti se yetino na se won tene ani agya o ta na wachia ka na wabu ato. Enti se wo ma ho kwan ma yetene sinwa. Eya insira edu enim. Eya di se one abega from shower hene. Okay. Hello. Yeah, can we say yeah ko Facebook no so a Sompa TV Ghana. Sompa TV Ghana. Sompa 93.1. Na wa subscribe share na afoforo entie bihwe na Facebook fo no nyina da ye beja mere ne akenkaya ma mo kama asem won ye de eba no ano dene ko bogafo YouTube no so bogafo ade no YouTube no Sompa TV. Sompa TV ye ko subscribe ye share na afoforo enso entie bi na ohwe bi emfa enfri ho antino Asem Mpe Nipa ejuma diemu no sabre no ya maye homere so papa na ye kam say production line no mo fanto TV no so maye mo fa production line no fanto TV screen no so maye said ye be ya afoforo enso ebehwe na asem bia da ha no na ope ne pomasi bre no wode ba bedan Asem Mpe Nipa abadwafo na yahwe na yaboa no ewo saa kwan so eno ti na meka se enne no Facebook fo no ya bekenkai ede amamu papa eno ti munko na munko enko subscribe na munhye na muntibi pokwa bra kwa ba bla me jesu eburu ne mpom te sen yakopon tweda mpa yakopon hyira ye yeso obi ani ho partner tene ho wiase partner de you need to accept correction eno ti no se wo ya de no obi eka se bia jaya wo pe wansem ebia na ba bia wo keka kono etro se wo anya ya wo bekọ akoto amanim wo akoto fenam wa dwenkyere ene sen ne kwasem we kra de ekese wa wie me kra on se nipa bia ni wonu ma wo twa sa wonim se ne chiachia ade se obi ne ka kire wo wo twa sa pa wonim se wo twa ko ba wo de wonim se wo chiachia o di o gina wo chi no ene be prompto sa de wi enkoye eti atraten de se ye nyina ye tie efutuo pa de odi wo chi no anade oton che no wasem bia wo ka wade bia wo ye woni ye bia wo susuo no e bia na enkofa ye die mla wo daache ana at 1 by 4 so no eti se obi ka kire wo a oye onyankopon eti se bla wakoto se nipa mie no okuntokwa na wo twemba akwa gina ho nipa obe tinti pa woni ye bo no hwe from prepra no na mum so ye so mle na wo timi bia wo no ka kire se bra ya dawruma opatam timeti a onyankopon no Eba jota se etu obi eni wonu ma opa ho wonye wo fo bogi sakura na drumle bia woni ye bia wo ye no kire se woni ye nko wo ye abofra so a ne de be ka kire no no wotie
eti na futu se me benya metie na metie de wo kan ne de menwa panyin omro kan ne abrotie kan fat na me ho afọ kakra echese abrabo no obi bie no ma wonyi no abrabo yimu ba bi wo duro bia no wo se fatase etufo ana ye kire ekwan no de kwakwan ne ye kro bie nim kwan sa de achi wa wonu se wo wie Sompa FM. but every success o'clock ke bia mu wonsem watch no ke bia mu wonsem ke obetimi awo obetimi ewu obetimi pra obetimi nyesika eniem bebre ne wom nemum botaye de woni so ne se wo de obese okokodu no nsia kasa wom onante akwatimi akutiabo onante kaka akwatimi akutiabo oni ya obeye akwatimi kyese nipa semese mu ade eti se wo ya ade bi na se obi kyerɛ se maame wa woro ho susuma opa achi wo ba bia wo gya ne konko gina ho krono a wo bo ejabo adwama ya bo enema bi wo mo gyae e bi ensa wo no mo gyae wi bia wo no mo gyae se nipa na wo tu fo no ye onyankopɔn ba wan hwe ni ya obadwene se o asema o kan no mane libia de meka o se mane fast mane fa na asem nko enye ne saa se de mpanifo kan de wo twasa no onim se ne kyakya eti bra ye da wase se da bia no odi afutu sem se beto ne yeso nya bi kan yempa ho da eti ye nyina yentie de odi echi no de o kire ye no yentie na emwo ya bra bo pa that's it. Okay, 0551 931 931 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 0548 931 931 Facebook for no ene yebeke kayama mo enoti Sompa TV Ghana Sompa TV Ghana subscribe na share na afoforo eso nhwebi na wotie bi FM free o hello. Baby, I'm free with you. I do. Gano, I don't feel me now. Kwajo. Papa, I don't feel me now. Kwajo na ana wan kan nyina monitor na manfo bi na kire. Me monitor, me call on time. Sompa Me the phone o to before o tie dey adwuma. Ena no kwatu fo me bra tanyi bi kokko bi o ti dem o kwatu no fo na we tie o tie nti that me call on time. Okay. I kwajo space. Aya semu. Aya psem. Omra samwa atenatene no a. De da enwan mo so frɛ na se atenatene de bia de sɛ de yaka no ofo so on de bia no car kra no driver wo take ma wotwi se dru me be passengers o ko speed na se catch o se be patro driver to bo ase a ekwan bi so no nipa no onya obone dru me bia se sebe o sebe mpreduasa o hina wonti afutu no ene sebe o retakrabo a onitri ti de bia sa se mo ya na ye kan se ewiase na ye nam no sa se ma na odi abai ayese crazy ya so fom etre ko ba bia but you Ghana ye problem pa ne se obi ayem fom so se special we se odina kwa ho se ya otim se taxi driver bi across car bi a ese sanka okase I'm sorry but de bia obo hu papa panimu akola ne de bia temdidie ne sebe obi kan maami asasem we don't say time atenatene you mistake na wo ye na nipa ne catch us wo bo carers and na what driver carers no esese wo sa nipa no hu sampa but na bi ye mane ye fe obitimi cross pa na se obitimi ya de bi bonsu ogu obi ho ne wayi ne nsa pa chaw minimum obi o de ne car ebo obi car se be expensive ahwe try no ya nya asem ketwa ba nipa ne see from no nipa ne see from no obehwe de nipa no ekwan obubu no asia ye ne kasada o kasa kire no wo de che ne kwa me kai krom dwaso mai bi no ye adwuma o ye bank adwuma e wo a friend say Bank of Ghana na ne car no wisunu na ye powerful na kura bi ne maame soma no e na kura ne start say bo ani munkola na se kan so no dey expensive pa no se na ahwe no se ebo kam kakra bi se ya etimi keka akura no koto bo papa ika ye kira hwe ni nyina ye koka kire akura yi maame ba yo beso akura mu oku no ka no na when obi ko bo papa na ka ne de na mane no soro bae nyame nkwanko me ache papa maame na tum ko me ache na tum
obusa maame se car na esiwo na akra na ne sa no car ne so mbo cha akra na osan yi sika de makra ne se ne kra na afri no because maame ne da fo mo awu ani akofa ka ba fi eduru me bi atenatene no na kwan ye nam so ne ye bebre ye tre ko ba bi bebre ne ba ye no ena ka maame ne de ena ka ne ye de ya masa obi wa wodi obi so asem bi enye o ka obi asem bi enkoyie panimu bi jewa ka chense asem a wo ka no twisan anasa asem a wo ka na moa e de asem be braw Oforisuo ene nipa bi entie nipa bi anu asem uko deduafie mu omo to no ene ye maame yo frɛ wo se enwum bi a ye bo senka mesaya akola blema saa nwum no eka nipa bebre asem eka nipa bebre asem enti ye besere atenatene de obi ani what is that ye di kaka no obi ani wa se be opa atenatene enti ye besere medical aka se wa kosuku se won kosuku ye serew ye programming de bia ye kan saa asem we se ye seremo mu amutie ye no se ye tese obi anya asem a ana obi akwa bibia ma wanya ya boni dua kuna na bibi sa ebe ya pa because of se de bia utie na no enura na ye ka se bi se utie asem na ya kama fire asem yo fo ni nya se ye boya abaso bonde mu boya ye begine mom asem ma ye bre de enye kwa we ye kan obi ye tunifo ontie o ye tunifo ontie akola bi aso asebe ne to ye kire ne maame ne nabusuafo aka bibia mesi ye behwe wo suku eti ko suku na ye nhwew da egunaso achi okwa no kwoje na hye na achi na nye no betra no chichi na ni ase eti atenatene de Oforisuo eye okay abrotia Oforisuo bema ye beko Facebook no so na obi message awode abreme ne se ene ya ma ne ra ho anwumre papa wo se ogina keje tie sesia na wo tie na atene o si so no ne maame mo na wo mo boa ne papa na o mo nsem ngobi na o mutu ne fo na ontie ayese na dwe ne ahomaso na ne ye ka ho asem na o se eno ana na wo ne so na o se ne maame ne papa konya akwanhia bi ma bre na o mu nsuso nya sa akwanhia ayese watam ne be ma de ato ne kon ho ade se da ye na mu ne maame enu de nyinsa bre no ama chese doctor ni ba akona ne ba okonyinse ne ma wose enam so ntino okoda efiase enti sese ya ye kase ne maame kura yi ase wantimi ankwanko ho ba bia omode ne maame ehye ye ya oba ya se ba bia sie ne wono wose ye tu oma ye kwan ne foforo nto matu ne maame mo krampo emum na firi wonti wo ho ba bia ye nti chese o nim ba bia o se na ne nyina enti ade a wose ne ra ho anwumre o se ne ra ho papa na asedan ka Nyankopon se o se da bia wotie ye nti no we se de na so ayemre ewom se ne ma ka eche na so no onim se Nyankopon beboa na ma ne ma se si na kwa so nti Oforisuo o se odayase anwumre ye de aba na yenko Facebook ho na yenhwe enuanu mo so de wo mo de aba fa ofutu se me ho na Daniel Koma Koma no se wo hwe ye de free afo Kenya se wo se enjoy show no life ho no se ne nche komo no monya for Patrick Bano mrahye bedwane ye ono wasu Tiffin North Daniel ye da se na piaga se odayase ewa adwumason ya ye bo ho ose Nyankopon enhira wo pa titru ene o Oforisuo Angie ama so ede aba ono so omaye nyina ya dwo omaye tampap ewo ho ye da se o se Sompa the best ye da papa po ibo boaten so ede we free ne behin ena o se wo hwe show ne life ewo ho na ono so eni gi show ne ho pa ya da kokora no wantie ya na bibi ya no bapa Christ say very impressive ye bo adwumason sanso ena ye obapa Christ de ne yaka na de di etwa on Sunday ono so di bia ba na abna kwevu ono so say very impressive kwabna fosu was kwabna fosu also the free ahine makokoben was say ya Asem anwumre di ode aba no so ya de etwa asomo pent omo nyina se omo eda wase eda ye nyina ya se ene ye foto pa ene nkyerɛkyerɛ da ne da no ye de ebre ye tie fofosu okay se wo hwɛ atenatene asɛm wankasa ye ka no na anwumre ya ene anwumu a ye maame ba ko be kan ya omuna samwa si su wi eyi a se ka me ya abofra bi mu a
ka amanfo bebre wo corrections wo mabrabom amanfo bebre aye nwoma bia wo manuwom ho enso akachi se wodi wani ekọ na duafie a omanfo dodo no a ena ade bi omoyeye na yedom ko gina asem dibi omantumi anyi omano yie no saade no womo antie mpanifo asem omo antie afutuo na empokura no empanifo bi e wo mantem ho no omo antie wo mo enunti ena kowie mo bone sa na mpempi no ya na yetai etise pani ano ye bosom eyampa empanifo no omo no wo fie omo timi do omo no hwe Osei yawo omo ka asem na wantie omo tene na wantene a obechia enenti empempi no empanifo ye no omo ewo fie no ye nananom omo fie konkan no awo mo hu wiase ankasa no FM omo ka asem kire ye ya se yetie wo kwa bi so a ebebo ye nyina ankasa ya brabo enunti ene no ye tene wantene ekoda bia so ye brache dodo ene Ghana setra ye wo mu no ekoda bia kasa so tene dodo enunti ene sa atratene futu e de ba no mekura de ke na ne fama Ghana koda no na omuntie na sopam no mo de bo wo mo bra omo betumi anyini abaye mpanifo papa efrise enen koda na aba no wo mo adwen se wo mo nim de kura che wo mo maame wo mo papa no mo wo won o maame kase amada wo se na wo wada kwasi da azie me papa de wo kire wo kulu Sompa FM obepie bekwa abonten no na wakoto funam na abrantie bi sa asem we esimi krom asantemampon awreho enwumre na wo pepa ne mpaboa ho no onse ka ne enkwankwa no ne mpaboa no nhyeda no so enti no de ye white pa no mde fom no ebo samra huru no mu anom de twitwi no mde egu awiem kama ti unu oboaboa ne ho ena ne papa se ne beko all night ne kowie sei yabama yahwefo nyina akwaba aba Sompa TV Sompa 93.1 Asem Mpe Nipa jumadie ena sabre wadruso a waniguso a wo hwe no na meka se eye Sompa Asem Mpe Nipa de asanteman agiatum de Ghana man agiatum de uko wiase afa na nyina wo mo ka se Asem Mpe Nipa no wo mo ena ye ka wo mo asem no eno ti ena ye ka cho se Asem Mpe Nipa wo tententu yama ye homene so ye nam fom ye nam soro ena atufa ye konkwan jumadie obati wo mo no asamonka odifo Paul Kwabra David obatenenka wohene yire maame yabua akua ensuama bronya woya abrewatia ene waje na adwa bema usu kantankanka wono ene chief executive producer majumadie na dawroma ena wahye djumadie kama ne yebetu ne sere ene abasa ne yede abesom omanfo na yafamu aba ne nyina da yede abo yembra na producers no ekoba jose sempremu ena aduana ba na ya mensa abrampa watafrija eka ho woyukoba banso ni de se no kwakuyabu a wono so eka producers no na uko MC ahwa Buffalo Soldier Bema Tentengram no ono na dawruma na social media handles Facebook and YouTube no yetumi ekoso ekotwa ye ho Dr. Silas Cancer Rockefeller nana yaw ene ima munyina omo ba adwuma uko TV ho a ene David wo ba adwuma papa emrante tuntum ene kokoba kubi uko TV ho omo so aba yebesere Papa Jones Papa Tos na toast de say pan on ye di tujim ye yensa aju and ye Papa Toast akwaba
ene jowe omo boy djuma e wo TV ho papa e kira mo ntwe omo di ni mame na nyoma enkonkai emfama Asem Mpe Nipa djuma di no kofro bofo mpa ba maso keto am yi prebre na asa Yaw Aboagye Oforisuo ni nti Oforisuo menam tie dwam nam di Asem Mpe Nipa eko bose asase so na yeku akoye nim no yen de ebinsi da na Asem Mpe Nipa eto ya proso na yede ema yadese na ene asemu a eda ya proso no ano den papa ena asem da ya proso no ano den papa enya asem keto akora asem wei eye Canada enkomo ena yeba abetwetwe na bwedie wo so pa adwenkyere efiri se wo woni da so se Asem Mpe Nipa yewo nimdifo ewo dwumadie we so ya adwene mu ankasa edo enu ntino wo ba abegye adwenkyere se edie ban ena wonyo efiri se asem no abene so papa enu ti yehwe na yenko first story no efiri Canada mem enya asem ketwa kra efiri Canada mem omna samwa awodi asem bi na betwa man na mpese me eka ana no obi giga so obabu obi ya na nipa na asem a woka nyina no patwa chefo munteni o oso obabu obi ofia na de ntia obabu obi ofia na man sign wo se watese yeka abrante 10 gram buffalo nti ye no na ma atwesa se wan hwe na sa abrante no oba na papa na no ti me so me frɛ ne gyankyɛn ka kyɛn sɛ ɛbɛyɛ better so pa omra buffalo na ye ka na 10 gram no wo be hu na so 10 gram so ye be hu nti nipa na nya vem so obeba no ba be buffalo kro pebe ma 10 gram pebe ma 10 gram no enwe nipa bebre o ama nipa ntimi ma me din kwa hyasem be ma 10 gram buffalo so ja no na ye na wo fie de ni tu buffalo so e ba bebo ye kwen mo bia fo woni tu buffalo so me ana ma ofa ase no me ana ma ofa ase ni buffalo buffalo no osonwa papa na the whole world is dress chen wo bia buffalo na se kumasi nyina bobo no akowi askwa buffalo se ono te o se kumasi nyina akowi askwa ene mi apani o mine ya duba jo friends o sa na we dey dress na dress kwa kuna wo kan sembi na asasem no o mahene ya dubu ache ohun ne kan na wo yusu no Range Rover na nanseme ba adwuma no na driving mirror no baako esensem wonam na dai senior wo hu ya na enti nkyeremu no nyina ne se wo ba adwuma no na obi se trotrofo ni bi ede bepem no o sa man for card na ni nyina ye dai eboboye na etesensem bo enti o si form no a wo behwe no ano ena wo say Sompa FM me fan no me tie wo pa nyame nipa we die man sheda na Yaw Osei koi nemum ya mo hwe kwan ya mo fa so a mo drive no what ya say agenji enti no mo hwe kwan ya mo fa so a mo drive ko no an ko yebie wate hwe kwan okay sabre yene Emilia Ousu etwetwe nkomo tiawa ewo Canada na asem no avre ho papa enya asem keto akora Emilia memo akwa ba eba Asem Mpe Nipa dwumadie so ne mpom te sei hello Emilia Ousu na mene ka sei anti mi wadauroma sadi Asem Mpe Nipa ye dwumadie esitie no enye Ghana nkoa entina mdi kaka se otentontu yama ye homene so ye nam form ye nam soro enu tie ne Canada ena yaba bepie wakosam ene sen Asem Mpe Nipa ye moawo bacho mashamu nyina ni se eye ninya bema ye freno Kofi Apple ole amo freno na Apple na 2020 ana over freno wenya adwuma bi
nti mente sika elfaman loan elfaman Yeah. osu wanya buy contract bi Oya contractor. Maybe a minimum 1 year contractor said maybe Sompa minimum. FM. Okay. Na obakashira meno na mchi nije me ade minister dika mepe bosia ena mediamo na kasa ni nyamo na yenyamu mienu ya doma ba hasenti ne na mchi nika mepe bosia tukedi ma omo ma ya di bayena ana shiru enti minini pakro no koka we are argument to amen. If you cry, I didn't see a woman. And amen. They form me in a Sunday. I'm to form me any integrity. So would you too much and turn my outside? I will see you. Sompa FM. Already, or friend, say, what you too. Ni na no say o ta to me say ikana omode man na you ready after 2 weeks omode be man na nipa na o di na ni mo onya contract no so ma o mu sika bi ti say sika no no pa dia mo anaja me ko di lo na me de extend no Sika no a wo de bre no na ni nyina ayesai. Sika me de bre na nkasa di lo ni na o de ba na ye aha $10,715. $10,715. Sa Canadian dollars. Okay. Sompa FM. Ana me send this sika no e de man. Nti everyone o ka kira me say sika no enu December no because in September enu December no material me. And I'm sure okay. So would you tell me say enu December no material me dia anya me yamo. September etwa mu ya na September 2020. Okay. September year 3 years. And I said, yeah, that was December, no, November, na me start the friend, no. The friend, no. If you are no afa, if you are on fat, the friend, if you are no afa. To me, I'm Sompa FM. so ma me na se do baby me friend na no on fat. Na kasa ni ni yamo, wa yemi ni afa, mi na mi di n'akyi. Ntini ya na me frɛ de odi ya na nadia e Ghana ho ntini ya na me frɛ na me sɛ ma me na kofi woye nti me frɛ wo ne nkasa na ya bosia ana me koma me gye obi ana eboa me kura ma nkaka nti onye na me mfasika no koto because December end ono ne kasai enkoto wansi na me spray me ofa Ireland ono so me di tu nani me ofa kwa de bluebird o ti me ofa kem ni na o no me di asam no dan ne FM station ba ko ono de emodi koko anim why I'm friend sikani mo 20 million and okay 200 Ghana cedi. Ozo otua say Okay 2,000 Ghana cedi. No okay. Na sika no de wo kan no Canadian dollar enti wo de ba Ghana sika de bla no nyina na yesai. Me de ba Ghana sika mu a abesi ene no sika se otua Ghana Canadian because Chicago
eso sisan Canadian no de man dan eso yen na Ghana sika no uchire mba ye ha said obi beti ase no hu se 7 produce unwa be man wasisi no Ghana sika boten no na ye sei almost no okay yentio ye wake wa hello Emilia me ba chomo wasinti oye asemi ya na wonti ano ana me je mi ka trade me adia me friend na wan fa na ja ada me de beda mo se me sremo mo ame se de ya me sabe kan because kalo me ti me fan chelo because enye sita is free ana me ku faye aya busia ana o ma me ko gidi ma o ana so nye mi nua no a o ka me ko ye sa de no me de mi di odom ana gi wo so wo mi nua no wo betua se de wo no aka se enu buso me nua na wo betua la wantia be fife ne mo ka se na Emilia Emilia aja enti o ka kira busuafo no bi no edie no mo so ekan ye se obeye na watu usika de ama wo o ma da obia me wa fa kwa last minute kwa do ka kira me wa fa sai o fa na chen bona o be tia sika na ma me wa fa ni ye ni awu ana na me wa fa ka so se baby am se bia me fa nko na me ne se utietie mu no ano sika no wodi twana numa na krewa ana adwuma pa no di se sika nde koyeye ni tietie mu no ya sika no odi kocha timba nti hono kura no wanka no kura nchireme eti sesi ano broni krom dia sente se ya ha Ghana sesi ya kwa be na wo fa so utuaye ana untuaye sigani mintiaye na hono broni won twetwen se ya Ghana ha dia se ka onya akura akwaje ne ho ana se bank iseki omdi wachi ani sigani dia se me pe kwa ya mechia because aya busia na me kwaje na obi na odi ni fie aye ikora tra mame nti ase me kotia se da ya nipa no so no ne papa ya waye me no me ma na ni mu enkogu asima ne ho koka adwamu ti no me pe kwa ya ese me ya adwuma na me dichiaka na o so nwa be ma ne din te sei ya friend na na po e wo san kole oto enu o drugstore ni ire me I was sound correct. That I am a young say, the friend you are made bona manesa. When you look at her, na kwaya or them in Lamusuno, and yet nearly so did my Sam Cassia me say, oh, Mimi Sika Winky, and I meet Mamma Nicola Salia, why drink of wine. Now, Mimi Pessoa Kuja or Nenema. Something I me, our main company. I may catch us a wooden catch on chair because now FM. Many people who could only go. I'll under some women a million, them didn't be a man. Na empempi no unwa be ma na nkasa no se wo da ne ka ensem be pa no ka kire wo o ani do ka ni se obetia da be e ma me kura me do to o ko Pentecost o ye elder e was some call Pentecost edi e ma me Pentecost so for the number e friend so free e de dan so for so I say drew there be me friend of we are no on fabi e na me ka so a me get trade ya say dem say no she can nya dey make me akaso on fa because e do so oh
na chese Milia se si ankasa no papa akɔwie oboni o every airport seriously maintaining kabir say friend bear 1 year now one fan ana mi kaso no ono an kasa de so afa no fo pa de afreme no ene maintaining ka na empanifuo kasa bia ya na omotaka no Ghana ha no omokasa anu aye de bobosi anye no ne de eno no an de tuaka no what be pen I know the material pen no one so na level enti wo de awofa na se wunua enti no ka wunsuru akire me fa ni se me nua asema wo kan nyina magia di minim so no kremu ana wo kan se do wo kan se check na you ready no na obi aka kire no wabusuanum se enye hwe unua no jama ne nkapen Sompa FM obi ankai obi na makobo na busira de beda ne aka kire se jama ne nka no okay ya ne be ma no yele no so twetwe komo kakra why okay hello ma me ponte say oh nyame adumo da wanda roma ura wo ho Nebo me da oso. Wama ho. Davi. Na wama me ka so. Wakuma Emilia Usu di o Canada no. Uni no pa. No. Wone na ntem te say. Ba so say. Wone na ntem ate say. Oh, me ntem me fine. Na wone na ya fine. Wone wa twetwe nkomo bi se emire bi wo bobosia afiri abrochire de bre wukunu ehye ne bosoma miensa so betua ebesi ne 2020 wontu aye ano bia me do me tia na me la kuma na se mata nte de ano bia na me nyimu na esa me asam ni o me wura me na wana enne bo ka se me se o ba discount na ko disia no ka se me se Wajiji say sabi sawo ni sisa. Na to de no say won say ja mi e beto aban. Na me na na ko bori bi du aban no ka say aban e beto na say empty for ni e for me say asa me ka sani edi dio. Ya tonka pa, ya tonka. No asa ka na so ka we. Ana yetio. Na ba so say yetio pa. Eja ena da funa ka se omo to ba ta na se ja wo bo bia e ba ko be tama contract nti na ba so ba contract se se na o kana o ka se ja wo so ta ye ko bo na da fu bi o we hafa na se sa na nti ha ma be ni o be bi sa so no ye ya na se o chema ni pa ba se fo na se sa no fia no se Agente weka wakati ni sana kwa na brand ofisi ya sala so man 8 million na kilo sa wome skani ya no ati 280 say mama je skani bi me ka se ni ya ba sele ni la de bo mama na ukuru di adwuma no ye e ba so ya gasto na ukuru ontwanwia pie se me ka saba yetio Hello? Sompa FM. You want to know you think so no country. I know cafe and on the country, me and upon a man, me on so sad and Sakoka, me as I was seeing me and one. It's not Mame dumo TV no ana low TV no man ko from nyasa de ka no enu abesa akiki wasun Mavis Papa ma TV no ko from nyasa ko ma ye di no nte awon TV na nkida na mo chere na obo ano ni ati na mi la bo man ti awon na cha pa na mi kuma be frem ka sense kuma what is it
obla pin akra se no de one year ene aziade na mtuka nje wakati ni ndio yanto bwa sema ni leo chobu ya krampo ni sio wanya ya ko ko chengi ya munya de so ndio yanto bwa se tona ni kuma ni po kuna mzee sasa ni sio ya wakati bantu ndio zigeni yanto bwa se emana tona makuma ni bwa sina ne plan no kwa mimi no machini ni kwa na kati ya ni sasa bebe Mavis, wakuma no onfreo ene woni sika no nkomo pen. De na me de fela no ano no me kan bi mi tem. Na wakuma no freo no wakuma no kire se wo se wunua be ma no sika na woda ne kana ma wunua be ma no kwa bi so no waye din wanhwe ya obewu agya wo ene nkoda no wo kan sa kire no. O ka che se sikafia we to de ukunu adwene. Oyebe. Wakuma no Emilia say wo se sikafia we enti no ode ha ukunu adwene wanhwe ya obewu agyawo ene nkoda no wo kan sa. Me ka se sikafia. Me ku to no o bibia o na ka. Na sikano ebedi wukunu ho no ebe mfie seni mi do ni se mi ni wo ni ansa ya obi ni ansa ma sam die ni do na sikano ba ho no eba wukunu ho no ubetumi asi super process sikano eba no popoye wante sikano beduru ye ne de ukuru paso de ye nyina akra no wante Sompa FM. Mavis. Hello? Wujina so? Yes, I'm freno. Yes, I'm freno. Yes, I'm freno. If you say kwa bi so no. Hello, Emilia. Hello. Wakuma no Mavis apawu. Opaso o kire se sika no ode ba ene ebeduru ye nyina da kora wonim ho hwe wabua bibia ni wa wonim bibia every the same second can make can say edru baby me bra ka kire ni se o ka kire ni se wa asase etema me ma obi ene ne coin nipa ni ko gina wa ma kura jam ana woni ne ko na mi ni pa no ko we say no kura na kata ni ni yamu no sa se no o to se o de ma me ana sebe ya ma mi efri that me dem fa me ho sa o de ma wa yo enti nipa ni ko ye no kata ni yamu sama maybe see the concept asase na bro one plot what I can say, Musa Baku Emano, na Nisika no Crano, and 280 you said your work, and meaning or no maybe swinging into so you know, see or Nisika anymore. Wabwa was all the old name ya Bermano no, and to come across so you know, with him Hoshe. Yano need come with the Crano, the phone crowd or Dumno was switching off cry. And I go baby, I will sound call because I can show. So, well, go baby. And then Yawada, won't go baby, why a market day, won't go baby. Okay. Wakuma no ejina so say ubebusa no semba kumi enubia. Busano. Me usu ni mtikano rofe. Hello Mavis. Papa. Wakuma no ejina ahoma so ene na twetwe komo wo busa wasem entitie no. Me ba so mo busa wakuma ne se. Me ba so mo busa wakuma ne se. Sa so no di kama ne ko na me ni obi. Me mtikane ma no dia. Me de minim sa wuku oba wa mane, pa mo wa mane. But you ka samu.
Sompa FM. Maybe. And the castle no na wuni mo a. Enka wu kan se me se. Ni sika wenti. Ana wukunu keke. Na ni pese wukunu wuja wo ma. Na wuni sika na wehia. Enka pente na me fra wa me kwa wa manese. Woni ne nkasa na busia na me kogiem. Asema efru wo mu mo ba ye no. Ntina wo ya we. Bibia no a wo ya wo kon kanjo. Wuni bibia. So you know now cat minimum yeah. I am trying to work winning the year. I know what I'm saying. What I got said, you know about Kayo, yeah, man, you know about what I got said is no idea. Now, maybe I have the car. No, after no attempts for no, Minister of College, I send you out of the analysis. So, what do you know? Let me say, Yahweh. Don't put the hour of California. Let's see. Now, then, pass them. Say that you're quite young out of some follow. Then pass them. We say, you're only extending the men, never had an even know when you're down. To the person who said, so, if you said it's the same. Now, so this is the same for you, man. This is I know you didn't happen. Because we will require us to kind of fast one in Sakai. We can't send you man now over. Hello, Emilia. Yeah. You're connected. Jinaso, you're connected. Mavis and Sompa FM. We do what I'm saying. We do what I'm saying. We do what I'm saying. Mavis. Hello, Mavis. Hello. Papa. Mavis. Papa. Sesia no wukunu wo here betumi anya no ne atwetwe nkomo. Eni number on pen. Menese said the empepi yata kano no. Sir, behind every successful man, there is a woman. Oba Obama Abra Bobako and Kaya na Oba Kama and I say Obanya Safo etanachi. Say there are some Wakacho Crusompe Nimia Bansi Kamano. Hello? Hello? What do you say? Men tie TV no, o tie TV no dia emwa nkomodie no. Tie free phone no so. Hello? Na o se wonim sika no hwe e na wotu ya 3000. Sika no wo se wonim ho hwe. Ne ba ene ebeduru ye no onim ho hwe. Wonte ho nkomo umo ho wa eye dan na akotu ya 3000. I take care of woman and man. O say 2000 watu ya oni ukunu. It is a said ya can da be na mo de beba. Ah, tu say na be tia. Me say some of this our plan, my man na for me. They say drug me, they bian. Eti kwada go so nti ono watu obi ma so broni nchiri ntum wakobo obosia na dibire wukunu Sasa metia Sese wo na wutua ana se wukunu no na se kasa akire ye da bi ni so ni pese ni so ni ya
Sika whatever na nyina ya say a watua 2000 aka say Sompa FM. Me na me nim say sika me a cho ka say me ono na efufu so ono na kasa a o say no ko ni no ko ni je do ka say e say you are there ka na ru ata ya na me say ni say me hu na ni say Sesia wo fa here no ka say me was so na kru so we me na wa ma o say medical busa no ka say okru wo fie afi wo say so kura woni ba bi owo me say wa ma ye me say na na pa na ka go say me say na pa no mo ko baby ma da kro na no di komo nhoro so asa de wo twetwe wo mu enti ma me wadawro ma adenti na wonka bibi nche okunu no ntua ne nwa ba no ka me say me nko ko fie me no ka say na sika no ba ye se mfie miensani a ni nwa ba no ebo no so obagini sika sesi akura na hometesem kura wo kan se enkola gusu nti no wonya sika no emfa nkotua ma ne bum na wo de abro ni ku no ti akwaji sika no ne ko kire no ni asawa ba nya ni se wo tra wo ka ni no ko se me ma se nya se me ne ka tere o ti ate sana ka o fe me ko ka tere me ka ni ya ka mi ta sa asu ni se ni no se me ka na pa tere so ti ate ni ya se ni se ana men so no ese me e bo tere na on ka tere me ya do o ti ate na mevisie baba asem bi eni adanse ye twa bi ya adanse o usi wunnimu nanso wunnimu no nyina no watua bi enso koma wudie ni nyina kura kyerese sika no kura no ase wunnimu enso so watua bi enti zesia abaya de akano de ma no actually na ase we ka pastor na ko te na mse ana mi obi sama obi che ni na de atra mi ana wasa de ko ese ke bi na nse de ma ni se ni che na ka ate ama mi se ma na ya pasa oh kimi ya na mi che na ka ate de ama no what you say enti o pastor na ma uhunu se ukuru de ni nwa ba ka na what do se no pastor no osofo no ona ma uhunu se ukunu ode ni nwa ba ka oh I say we am mi mo go na ka che ma ta se mi na di na club ana ka se mi di na club ma ni ya we ka di ka che so e ba dan ti ana mi che ase mi nya che no ka se mi ni kwa da de ne che tia ana mi che o se send the what I say na maybe say me ahano mentenyo mense metuatua no se usika wo a wo so nimu sika so nyo na akwaje ye na waje to wo so betuatua no wo nimu na bema na wo hia wo wa basika no so ka se na duma so ka na duma ba so ko se nya na ze mi na so what are the you know na ba so ma do dia enti sesia no kwa bi so no se wakuma no wabagana na wabachu nwia bema no a waye bone ana ukunu no so me dia me ka so ntia ena so ni nya no me ka so ni ntia me ka so ni ntia na ka what ya say ena so ni ntia na ka ana sima no o kana no sisa no bi san tia me kuma no wa mi na ko ka se ni pan ka se ye be ye ko ti no ka so ba dia na media minimum na no ni thank you and to offer me ni say I meant so eti sesia no sika no dabai na ya fua ni to so se ubetua bakuma no ka se wo wade ato so se wo na ubetua efiri se ukunu won kono aba te se dabai na bakuma no ne sabeka ni sika wasako. Hello, Mavis. Mavis. Me tacho. Na ya no na twetwe komo na omo gina gina chire no omo na babu amu atu aka na na. Enti sesi ya wo mano ana ekeka bi egu asum se kasa a kire yen. Yenyini film.
Bakate no. Maintain ma biase. Sompa FM. Omna samo. For sure bema. Okay. Kwaku yene Emilia nwewie. Emilia. Hello. Hello Emilia. Wabapa wadawruma sesia no. Wakuma no ono na ageka no se metua. So okatre se sika no ne ba ene ebeduru nyina onimu. Enti sesia no dia be poten na apese yema ho. Me pacho me pese me fiase se minini ensa contract dia minimuno enti mi frelo enyo no na odi sika no se dia wo ka so onimu no enti adonti a o ma kofi na mu ensa no na waji asem na gidemu sesia wasi kofi no oni adwumayo onko no aba enti no ono na ba store wabua kacha maybe what me say why you are true na Emilia me mentinyo ma biase Emilia o me say bro kumasi de bia o me say bro kumasi de bia woni sika nko so de ne ba tu kwan omutu ni say de omu ye bia obi ni mo o wonu na waje asem na gira mu no sika no no waje ye adenti o ma kofi na mu kasa woni adwuma ye etije a wunwa be man de wo frɛ no kora won fa ho won fa se de o waje asem na gira mu na on pese okunu no be kasa no adenti o ma kofi na mu en kasa no no waje asem na gira mu waje FM onu le na waje asem na waje sika bi afiri mo na ukoka kire ne sofo no de asem na ne sofo no e ka kire o sofo le ka kire no se o ne le ba kasa ma na tia edi be 1 week o ka me 1 week me friend no o so me na kasa edi 1 week o so nya no the following week o so me na kasa asekura de ka to ni se me fresh of na no so fadie na me get trade. Okay. Enti Asem Mpe Nipa ye behwe kwan ye befa so ye beboa wate. E ba ke yo. Okay. Ikane de nya dia me de tele ne. Da ba ko kura nya dia me de tele. Okay. Enti onu me onyina nkan. Enti Emilia wonim bibi. Ya fidie san qualify nyina etie. Enti to unwa be ma no ene na yire no nkra. Sesika no nya de so de beche wo mo, fankrama wo mo. Kofi me throw I from an apple was uncle ho and a woman me pesa moti asese woman ginanchai because when you come from or who ni said ya wudna ahumane so kasama wiase nyina ati no who ni mu ampa so me ji come from me ho ana sika no ni me dodo enti me twabo ana sika no kwaji a interest ka ho de me pesa oti ase no you first me better you walk them because when you come from me na me pesa moti ase so say you can nya dia me de becho because me ma uncle fan free ayabusia na ma me kwaje ye wo paper e kire say ayabusia na me kwaje ye sika no obi me so mi obi me wo fa obi me na odi ade ye na ade no onu so obi bayini bia me de su na ni mu bia omu obi me na edru ba bi na me na fra na nsa na kwa ko me na no ho uko ka che ni so o ka che o se che ni sika na me a o ka che nso u betia no ti na kofi akwa ya odu unia ba afa so nti aye ade na unia ba aye o papa na u me di wie ni bonisa u jina o se ukunu nya ejuma okay ejuma Emilia aja enti oji sika no anasa wodi sika no ebre no monye nkrata ato so wama watwema adwena kosi bibi so efise koye se wunua be ma nkasa no de mamusa nkrata asem na wo mtrim efise wuni Ghana ha na ana na kosa nhyehyeye no ekwa be na mofa so amoye nkrata no
say that's why paper now obi no. Paper dear. For a loan agreement form na me sign no ono wo copy and I no wo copy. Okay. Na mpanifo ba na aso omo wo bie no. Me wafa wo Ireland. Ono wo copy. Enti na chese adansidie no eye adwuma trodo eni sika poten a wo gye edema no nyina wo krata no so nya sa. Ni nyina wo krata no so. Okay, ye be na ye hu kwan a ye be fa so na watu osika ma wate. Because you cannot me here. Ya ko computer so adwadi mra. Sompa FM. Odofo me mawakwa ba eba abe heba clinic. Ope ayarsabia emprempren nipa dodo na do nani akirem wo ho. Na wonya wayaresa na won mo etiapa na aye abe heba clinic. Yade ahodo a abe heba clinic edi hu dwuma aye sickle cell, epilepsy, etwere yade, ulcer, yemkro, typhoid, koko, oba ene bema opa wo, sexual weakness, oba na bema wayemre e wo mpam. Oberima ne bema afon anase ayaketwa, fibroid, pressure, stroke, ene STD yade ahodo na eye anisuo ene de ye honhum nyina wo de bedom abe heba clinic ya won mo ebedi dwuma asa yade ama ho ato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ne nyina so ye bi e wo abe heba clinic wo hwehwe abe heba clinic akira kwan a ye wo tano so apatrapa new site e wo kumase wo betumi so afre ahomatrofo 0243 345 392 ye honhum ene obi yade akwa so am sebra abe heba clinic Abeba Matia Kaniso Odofo ope bebi a obekwa ye de fidie be check odi peduan nyina won kan yare eno abehu yare no na so ma woduro betu yare na se ama wana yenim se yare ebu na nipa bebere so chinchini a omunya yare sa ene de enidaso abefie tutu anamo na fo ni kire dank eba compress e wo pechi no matu uduru trade junction wo pe wo so wo dank eba compress bi nya taxi na plagi a ede obeko omu ofidie won aso e be check odi peduan nyina hu organ bia se de si na dwuma fa na omanya nduru so a ombetimi ede abo ya limit syphilis, gonorrhea, chlamydia, awo hu problem, stroke, any esichire yare, any pressure the omote de tekura ono. Bomodi aso be free telephone number si 0266 593330 and 0244 017556. Eni ji se me se omo ye free health screening. Okwa ombe check ni peduan nyina ma okwa omo news ke bia tutumika ne fo de kire dank ahuntofi. Baby Radidi Abedroni Liberty Conference May edition a brand new song May abosom ene de to sweat you no song anopa no che pepepepepe e wo komasiatum Maranatha Evangelistic Ministries Harper Road Muamunim Mosonfo amayire ya wadubuache ye Radidi ne ngosra na gu ne so. You are coming out of your prison. Come out of your prison into your palace now in the name of Jesus. You are coming out from your prison to your palace. The time for you to come out of your prison into your palaces now in the name of Jesus. What was that free we are singing now? The 24th for thought for the Liberty Conference May edition diano jede ba asamo ayakasa ho ye free Genesis etiadua nai baako itiche moduna wo say ye be free na dua fie ni akwa himfie na trust from prison to palace. Minister Kwame Chedu wo ginem Minister Jojo Ahin onu su ginem wo me de adwumto beje chichumedie no ama nkronkran yadwuma. Liberty Conference May edition medofo entrefie na obu adaban Jesus dia opiado ya ni didi wa mama Yesu woni wo be hia na wo be frɛ fiase na wakɔ himfie. First clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica
na etimi bubu to ase ka wo se dwe wo srem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia ji se 21st clinic nkoa wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo magidi wo mu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo sciatica expert Ujam, mami ni konkonsa kakra bia na wife abibie fridge ni mu eyi drink bia ewo bottle nkitenkiti bi mu afechire ho aperitivo bit ena ne namfo no mabesa no a wonum enum jame no drink no akono wo se afra ne sen aperitivo bitter and if Italy alcohol nim spices fruits and herbs and wade aye be modin konkonsa aperitivo bitter ebi ni otom se wata ha ya ye madam we dey facha me na man kan ye kura aperitivo bitter menum na menye bi ato he supermarkets ana drinking bars Dodua FA Masters Company Limited Obasanjo Road ya Ben Accra Gas SHS no fra 050 553 6302 ana 0245 734 952 Kumasi so 0553 947 447 ana 0543 385 271 aperitivo bitter FDAG edwede nkrato ya tum okay Jumadi Asem Mpe Nipa na pane ho asem yi na yefrisa busua de ka unua anase yimufri yafrum ba akode carboni tinsio na so yehwe de akwakosie we sankore no wa o sankore na asem we ye di no ni nua ba wo Canada buruchimem hwe wo moano a enehwe yakwowie ne bone ne yire kura so toto ayampia Asem Mpe Womuna Samoa yo fosho medase mamincha na pram so hene ana bebia obi ano mechia opi na mincha oba kone ewo around Fantino Tanye Dadu house we listeners pa commander mechia Accra chame ubutu no ile na najewa ba ne chia mo sia because omo ye homre bafo suman kwa hene samre on fait programme ni agrokra Oforisuo bone ba wiase ache na yetie no ma bi se ana efi se bekwa na obi beka se ba bia ne ha Sompa bone ba bia ni wa dai ajo Oforisuo so benfo katacho kan se mbi se nipa da sene ho ka koto sanko da man ho mu a apebubi na ko tiete obi meyimi o o se o wanya me na me ba mabeto amene mu o ja mba be yo wai nanko akoto kabra ne se kakra me ba me pa homa bi na wasusu nwai kabra ne se begina ban no nanka o kanya o se twa me ba me fa homa na ba nanko abebe blog ndi mu odu ni bi o chuti bra kakra ne so e nanka wo de anyima no senya se ma se na se sanka ni pa we Oforisuo ni pa nye Adam na nanye Oforisuo obaya ne ka se oni ni kru ni sika no ho sika umbet metua no mo de yade also obaya na no asem wo ye ne ka se nyama foto ade se uti akire na wanya ho me was store I ready nyango po we are saying me was store ni kru do ofie edu de den de o se ni kurukura na o teso pa che se wo hu no kura ba ma ne tachire na nipa bi wa wotimika nipa bi ntimika oba wotimika otimi gina ekon anim enu ntina ni kuru no etedua nachi yeze no kaso champagne wa champagne zo a wabubu ayese na o kasa kwaku jai ana kwasi ja meko amam wadane ya santo a ba bi kura watia ho kakra na wende mete ye die ho agro be ye pa otia ho kakra but yenwa ba no obi a wo hweye no onkasa nche ne se yeti anyankola sa FM omuade kakra
obu ade ebeboa no wakuma no wanya bone hu wakuma na anya bone sikai abrotie ni masepa wa check ya bebia ono kura figure no bebia sika ne nam no na sika yede koye yede ekotwa timba de enye sika keto o anya pete sika o yes sika yede kotwa timba wan kan ne kura nche ni nwa ba no batare me de ni nwa ba no owisu adwen kese na de ma ni nwa ba man say papers ni me kwaji lo nti ready hwe ana hwe me nkwaji konye aboni o abro 1 billion yeah enye sika ketwa onse ni nwa ba no maami ya akwaji ni sika o Canada yi o kasa wo se de esi wo ahabia wote ni nyina o abroje fo moten sam chan ya wa o oh yeah enu te yenwa de ne na obaye oten revenge comfort on revenge come Mavis Sompa FM se ye o ya de bi wo Ghana wo kasa onye very careful because the esi wo bia ne kasa bia wo ka bia no na kuma ne te nanka yenim sesebe ponko abodama kani wura modam so for so du mebi na obi kofa ekaba de otifie pani na otifie no enye ono na edai ekwaje eka no but edu mebi a otimi kofie bim na obi akoye akodika bi eka na obekọ bi abusuan pani wana se ni maame ana ne papa no hwe edu mebi a wokọ a nipa na se ma obeka chokro na timi ma sebe wakoma kwa to yem but maame ya ne kasa ide onye na dwese ne ho afọ na onye na dwese ne kuma na obeboa no bible te ya wo se wo de bosumi bia no nya do benya bia say 2 million shika nte se awurade nyankopon also omo person de ne omo batu kwan tukwan okobra we bede na menu me ne obi abaye papa wa because ade we no ama nipa bia brabo on nko nipa na nya sabat akatie ba kwa se nkatie bebre we maami o Canada so obabu obi pa na nyame anka na koma ai do no ani nwampo ni o na bonti su ni anu ti na na edru mebi ho ma yesi obi ye papa kwa bonti a ya na nipa bi ntia se ebi o ye papa bi ma abonti su ni akatwe odi twa no sebe eboa no edan fie ono ani nwam am se ya kasa kra no te se ye musa se ono ani nwam pa because ni enim se abusua wo se mi nwam pa o de sam kwan ana wakwata mpase ana ono be men obey waje patakwa bobo ana ode ekana bo ne bo ana ono no ne ye kasa wadane ya santo a ana wo gina sebe memanim ana ono de wo so be kasa na sebe nti wanka wo be pene FM the way wo si ne ye kasa yi wanka wo be pene edu mebi won ma e ba se ye bo nsa sante enya hwe masa abrocho mo bi ansa no mo saka sika wo enye yizo Canada sa kro no so na last born wo me se me bo twa picture be kire me na me nwa no omobo suno obi okuta shovel ti suno na ansa na ka timatu no enye so yize kromo wanti awonko na watimi oba be shetima gyan na so akoje loan e dia be ni nwa be ma se me nwa be ma hwa e bi business o ye no e be boa ama nti fa ye na mum sa sika no fa be me mfa to be sika ni bedu ha hwe Ghana on ya ni enim sa brochire no e kwa wanti se obi wo na obi tiga na wo ye ne bone wonim se e mada de bia kata choka sa se moyi wo se obi wa brochire no de sika ma se sine da ma no na da no ye ni yopo kama se nipa na kra se me ba o ukohia no temletu first na kotroka de be kan sa ukohia no kotroka wo pia se minie na de se body na chi because sika no de brand o de aye no esombo na mom se sa sika no wo de wen confirm ni bia ho tin fifire enhu agu ntansuo na sa na wo request yes more na se nipa na kaso oba uto nwuram ebi na sabi ni nwa be man hwe oba be si o wo fo so me de make nya ne se ya to nkra ma wo mo a chi se maami ya ne ne kaso o Canada yi chi so oba ye de se nwiasem chi so oba kase o ye ni nwiasem masa o ye da o I was o Pentecost da urade nyankopɔ Pentecost asɔle wi e ya asɔle kese a ye wo ye to nga asɔle enko fom da na nte sa ye se de wo mu a sebe binum a ye de wo mu hihye yi no in fact en gwa se nkwa o wei sha ko gina sebe do manim ye de nye ni Pentecost asɛm ye kan de pese ye kan nyina ne se ye to nkrama no agya o shampase bo modi pie wunua ba no
sebo soa ekohwe nkwa na wasoa ne kohwe wu na anibra base ya wahwe nipa betima ye no ma ni kwase wo ye na no ne koba saa na nipa beti nchen eno na nka jama ne kaya na nka ye den masa ma me ka sam chew wodi obetima ja wa sama ma na ka obintimi nyama ne wei sabe kwase abuo ene asisi sem na sabe wode ni nwa ba na kotom no se nyame ampata burochi asem sika bia hwe ya adwuma bi obere bia sa sika no mete every na you enyu sem na no na sika wanya to nsem no wontimi va nya hwe no no so te ehuri dwam sika na wo ho sika ne nko ba bia ewo mumie no de run business eno mo se o mo pesa o mo san de o mo ba no e sa tu kwan eto o mo ye kokwasa eti sister yi ebia na minim se da obetwa ticket aba Ghana ha no se du wona so mo fasika na meto ha ye de e ka kire mo de we na ne asia bre ne no ma kwaya o peso fa so no ye ne agege na koma se onyai ne ne adiska no ebejama ne so be tua sika se ma ne ye ka o se bosumi bia betmanya 2 million na nye in short ayatem didi ekra adebe na mo ye ukwa bibi sesi wo kira kwan me say sister yi do wo Canada yi sister wo ka se wo ye ne nwiasa na waja manaka so wo se ye nyema ne dia ye wakwa bebre me asole pa me si wache na nsuo to na me koche asole de nka nsuo bo me na me koche o etibi de dem pesa me kanya ne say papa nya hwabɔ ne nya hwe edu mre bia ya na sebe twede ye to na hi genya bai woni ne kunu omunya de omo ye no na sebe no munya ba omo de na kɔto amanyem no metwa ne sika ma no munya de omo ye sika no ofosuo enko ba bia wo mo nkyɛn okay wo mo nkyɛn wo mutimi ka sika wo madini ya wo mo nkyɛn wo de run on business wo de wanya ho ye say me wo store adan yese ma kwa wade o mo fa de mrafia na enu no wakuma sika ana waje de ko ade ye business esa person do batu kwan se de enti no ne ho nkwache no ndo onima ndo ye bibi enye oye business ande enye ye mo ye sa ma nipa peti Ghana esa sanka ni nnuanom onya boa free baabi ba wo ye ekan asem wo ekɔ baabi bia YouTube ni ade wo bi sa no ye ka me ko makwasi boachi sika ena material dia majai asem ni o asem bi safa ko nya asem bi pro yesa mo de ye ne aka mo famla ye nya mo sa wate ko o mo de biblia wa so betima ye o kan ka se pokobra so wo de wonya basa basa David eti esa wo mo fo you yeah wo de ye chaka baby obi a child sisi a chaka kwa no London me boa ye baby o mo bi a child okay ya enti na ye kase Asem Mpe Nipa bibi na de sika ko mo bia me ya sonte ofosu asem wo de bia katache oti ase na o kan oh yes bibi ne wo de bibi bre obi a ma ya sonte ne ma ho adwen so ti ase nye krata nto so na Ghana ha na krata no ekokɔ to kura se ma akokɔ to kura krata da so kura na duru me bia masa yetimi pia krata nto ba bia o eti bra wo de bomode na de number no tudwa bomode na frɛ na busa se me pa cho obi ni mesis dwena de bi ho na me pa mo cho Asem Mpe Nipa badwafo me fa nko ana ase menya dane ma wa adan na wusi obi bia na wusi ha ye ne han ba bia etimi kɔ fa beto ye nim ye de number na ya broti ya de tudwa ye number no enye number ya sebe ye de ye bi ye number no fa number no me pese me ye sei obi si me nye sei mo de mo tsawa ma no mabuka mo shime na femo ba esa na djuma na ekase me se e fi na kro obi a wo pese obi no dele bia no ye wadwe yon tanta bia no masa ye temu ye sese bia enkola chawo ba ni ensusu hu se na me pese obi pese o ne meye so ye wunya so ye wadamfo so ye odan fa de bra wo koto asase a wo koto no ba bia wo koto no krom asase bo krobu ha asase na sa me na make sure kumasi ya ba bi ho na asase asa eti bibi ni a fa be si yeso okay ne ye hwe ne mo mo we bi ni o ofaso ye to nkra mo mo ma me ni kunu ba ma no champagne no pie on fa sika nba e wa yen sanko me wa on famla sika no wo nko ba bia okay pokwa bra bla momma abibifo eti munye densa obi tro ko hwe nkwa en tro ko hwe wuo momma yetiri munye densa nwa ba wo hwe me onum kasa wo ne wakuma kan na ntwaye ana unka so onfanto se skafia se na wo de abrem na se wumia ba kwamre sikafia wum he na de ba kokora me kra chiri ni se obi wo se ni sikafi sika so nware sika enware o asem we mi nwia ba e kan bi kire me wife sikafi me bi e kemu me penti kura o kan chene se ai wumia be ma so wu a ai ukun wu a
obeji do ba be sie no na oba no wale me no o ja mi onkore busiem bra second mi wu a onkore busiem nye be ma ofre be kwakwa no ba wo wuyi mi nwia no wo hwira de ene se wo ye beifu wo nim nyansa nti no ana wo pese okume eya mi myself enye obi de pa chewo o de eya me ho mi tgo ye tie wo enkata me atawo bo ache we na atawo bo abo eya me nyame nko wa be ti mu obi nka se eya obi we de wa eti mi nua ba wo sabronu oba a wo ti TV on wo hwe yen sankore wo ti TV on wo hwe ya wo ti drugstore kama edwale sra kama so bia kwa busia wo de fa ne se wo kwa wo busia 20 million and the nipa ne dada wo twi wudie e wa yia wo de wa won film no tenkere say they see euro ni wo stomach ne fa. Please, I beg you in the name of Jesus Christ. I beg you in the name of Jesus Christ. Emma yen true bibi maun ka say ana so for there be this time me say me beba form boko ai impossible nemom me wo pani bi wo ho metade wo bia me ntantu me say me nua ba no na ko ba kwa de bra so no ba party no ba na sabe nyamnya ba na sara me kaye futu so no ba te no ba ne badwem ma pa e wo experience nim nyansa se wo kuru ko fa kaba hwe sompa una o ka bi che nipa na ni sika bedim no mi wura yi fa che mi o oba hema as nyama nkoyie mi sire o mi dwa to o ye betua no tua 20 million 3 good years what you 20 million kwaka o ai titiska no what you 20 million 2000 wo wie begire fidi so ka kire ye say busumi bi 200 na o mane kura no hwe wo mu be mane yale sister bia asem wan fa ma hwe me ka kire prince ken wo di bi o obitima bodua 1 2 obitima bo oma wo ye ma no obitima bo mu dua 2 ukuru na ono agiska na wo se wo bo pampet no obitima bo dua 3 wo wia mu akase no obesie funu no de obesie funu na akasa no obitima hwe sompa da media to me etimi mpese o menwa ba enne ne kire ya enne ukuru committee wo mo mpaso ka chense kai ense mo asie ne kopebo sanfa diska koma no empasem ana men sere so mi dia to me nwia ho ewuye e ka mabo bra emfa duabo ni agro ana ntrase ka so bibia ntime bibi betimi de betima covid mbi kwa na efri se waje na ade ni bibi wo ho ni sika e hye wo kroto we toto asawa bla ava bi anya sra hwe jabe ba mami me bunku do pa cha wate anyumle ya eni okunu enko empaso sompa efe mun samu nan bema unua ba no o team fifi wa bre ohun ye mobo no discalibre munya tinka bi sa wo muni pedua mu se enye se be oba no unua wakuma no agimi o onye gimifo onye forage woman a wobetima tabiri sika puduo ede be okun se onfanya adwuma na ka wo ba ya wo hweye na wo tie ni wonye bibidi ene wo ma enye bibidi chenipa yese ya yamana mo ne mum yen kasentia no ya nyine bibi manu kase wona onua be manenti owuwa wonwai sister ebia na okunu enwu ntemo ebia na odakata no wo pro na wo tikankan ebi so wankasa kura no awo ba na obetimi ofra because ken wo dibi ale so bi bodua de ni madase na nkwara idai bra nkwara idai eti mesrewo me sadam me sayim sompo chew ene ya munsim kunya enu na wotwe momfa muti soto no kwa monton ana momfa ma han kotua setane sika no ayesa de free sloba no so sini de wu ho no de ma no asi okay abrotia
Ofoso efie mponie na ebeye abonten ofoso ade ya na yapa boni aye se obi be free ni munyina na kuma munyina ene ne kra munyina ye wadom aboa wo na ebedu akire no na ese waton enchina ma ama wo de emako ena eda na se ana se wisa ena eso nani eya na ade bia ya papa ye na de emeka kakra ene self so be ma me yoba oba bia kwa awade a one ne honam kani na kwa akoye honam ba ko Sompa FM ya sunsun fam honam fam ne ba bia no omo eye ba ko na ewi asenso no owani bia no so oye oba no ohwe se ne kunu ekofa de paba se de ya na ye de ahohare so ene anigye ekohia ye kunu no gye saa de kro ne free ne nsem no saa so na de enwono ba etese kaba yenso mu entem so ofoso obanyansafo bia no se ne kunu kofa kaba fia ye wo mama no mu bi wo ho mu kogye sika bi saa na no ode kwa akohye ne business anase na dwuma mu a eye afitianse no omo ne yire na mane na so se bia eho ba asem anase se ka ba se no afedi obehu be ma ne tifia wotimi de ne nsesum na no din edu time a wasa okoto ne pono na obedi di krampo na abehu se ase ombese obedi no otwetwe ne ho okọ ne kete na so abehu se na ni guso saa oba obeda hwa nkramo woni betie no na be ma na ni guso ebi okran so anu asori every bedroom akwa tena TV ho wo sitting room anase bia akotena bonten no hu se there is problem but oba no de ani so be hwe problem krono no wape anopomesi bread ama wukuno no fi se enentu owe no abribia na ntini benya asem no anentu nso so ya na enya bi eti obenya nsafo ne wo ba ne kunu mpo no seka anasa wode wo ye ne ebefia wo hwe eso ano na mo banyu wo ba sabi ode na no ya ayi akoko ni ano ebe ba be so so nsem wo ne kunu aksa akwakofa aba no oba be to mo nchine Bible ne kan wose kasa boko ebra koma se edu akoma na kasa ye hwehwem kasa no ohye no ehanya ebufuo mu ofonso be ma wukunu no ode be atwe ni obali ntimi kan kire me neda sebla ni kunu ne eba di sika no eba na nasa ne saka sika no na kwa umemo emu ansesa ne kwanse mu no emu ansesa there came a difference e won nkwan mu e de na dua ne yemu enti sabra no bisa ne kunu ne se onya sika ne wo hefa ne kunu ne se okoto ahum ana se okofa sika ne wasase de ana se obi na di sika na chana enti oyi bi di ba akohoma ma na duane mu ana se ne nkwan mu ye hwamsa no ana ne server ne kwanse ne mu emutimi ye drusa no oba ne ntimi nka nchem na wo kunu akofa ade aba na se ye ka asem a asa wote sankwale ho na wo tototo wa adwene de ma ye wa hase no yamaka se ye hu su bi dana ofoso be ma oba no ma menka ne place say oba nyansafo bia no se ne kunu ye kwa bia panyimfo be pa mo chaw we de me so mo kotodwem monka bibi nchire makuma ne se me kunu no kula yakofa kana bana na so dis kadema no mehu anase mante wa mama ne nemo ma bade a me so so ano na so ho kire na benti onya abotre kakra ma me oba nyansafo no Sompa FM what you say na won tena yi sankwale wo na won toma ne ye na won toma ne wakuma no ena bisane se o dis kane ma no obo mama ne bisane na akwa akoduro he pam no twa no ya se anu ane ma che no wo bisane na ka wo de tato se san wo ye de oba gaga ya wo te sankwale maybe your friend is saying maybe sin ye so o de na ka wo ye wo say sika no kra bia bosu bi we say so a obaji mu say yedi se sika ne dotso enya betie sika saa etie ne omaji mu sei na woti wo toto ma ne wakuma no e na wo twa bi boy a ase no na wo wie be ka che se na me yi sese no ene e ma nkoye nti no se sika ne no abi na me de hwe nkwala no na wo nka obi abontin so ni na nko wo two okoto a e ka ba gina wa keka saa asem na wo keka no ofoso wiaso enu me ka kire ye nua ba no Emilia sa papa anya hwe abone anya hwe akanfo ye pesade no ena wunua ena obusiani ena wo ye ni sei ena wo de ni kwagina koto ena wo ye ni sei edie bi ba ne ya anya bi amfa anya nsa na ho a enya adesua de ma foforo ni nua no sa wantua omo police fo nkyere na asem de court
eduru wa se nko bi sika no okogye na nka e ka ba se ya enko ba no ko ne store da wote ano na wo obisa se wo to sen ya ne ma na ema na adwene sese no wo wanya ho wo ka se wote abrochi no won te de ekọ wanya ho se wo di sika de bi ma no e ma wo ba tu kwan no de ya twetwe won wo obi man so organ ha krampo de a e de ne ma mi able wa so lo be kwa koma na ebia no hu ka kredi ni a cho wa abrochi a wo mo bro no tata u chanta wisie why na ekọ boa no wa kwantu mu asefo so me ka kire oba ne se so wo se wa so ne kuru kanimu a e ne o matua so wo hwa so na sese de o si kọ no me hwa wo nya sika ntua oba eye million obram o ma ya nchi ne kuru ne ntum na wo fa ne nkọ kwota kwan ba bi so to pese o nya ne ya say there are so many ways to kill a cat wahwe na kwota so be dila e kwan o pese o fa so a ne nsa be ka ne sika no yakora wo he betimi ya boa no o fa ne fa so na ne nsa nka ne sika medasi. Okay, eti yanko sankore ho. Na yankanche Emilia se. Emilia Pau. Mavis Pau. Yankanche ne se. E won a drugstore ho se. Onhwe yie. Wo ya yo ba kukonyini. Yankanche Mavis Pau e wo sankore ho se. Wo ye ayo ba kukonyini. Yen kanchire me e wo sankware ho se wo ye ayoba akukonyini naka akumade e koni ni nwa be manya asem no wo kura se ka ko se wo kuma na ti na wo kambi se masa tie sika no fama onua ba no na waware aso na nhira kura koso ama wo wo hwe ye Mavis no me no wo hwe ye wo mu ade Osa metototo na no kra no okasa kra tia me na me bu mani gusuo waye kukonyini ni kunu no suro no se do omra samu aka ye no sika no mo gedi ko share drugstore ni mo sika no wo mo gedi share drugstore ni drugstore no no mo gedi sika ndi she mu eno oba na ye kukonyini eno ote drugstore na no what ya se waye kukonyini eno ote drugstore na no eno waka be ma na se sapepepe en waye bema no na sebe mpraduasa no se bema no sebe manu susumina so se ko nimnyansa ni nuaba no dwen ne ho pa FM enu tuwo hwe kwampa bia obehwe ne wotua ni nuaba no sikama no animanim haya ni nuaba no nimnyansa papa every say transaction we no bank go nyina no wamu hu se me kwaje bosia na me de brewo etise ye ka se broni achu nuaba na tumu a ebe ya udana me de Mavis hwe na tu kunufo every say duru baby na se ukuru din samfo ewo fia wo oba no e na se wo tretene ukunu no na wo je correction ema ukunu no se diso na ja muade no na tua nuaba no sika efama no wo de ye se wo so de oba ekwa akotu kwan wo de oba ekotu kwan o nuaba no de ye nchini ntum enya sa enti wo hwe kwan bi a wo be fa so na wo tua ni nuaba ma no ni nuaba no esika emfama no na asem entwatia se ni nuaba no bufu sesi ayi na kosua panya ensem obesi wo abusuani mu no enya sempa eti Mavis mesrew tua sika no efama wo nua no Mavis tua sika no efama wa kuma no wanu waje usu ni mohwe enso na wanu waje atoso se ubikotua ka na sane ye kwa awade ka awade kura de ekọ ema ekosiesie sane ye kwa awade eti hwe na tu kru no fo na wontua sika no na wanhwe yie na duabo koba wase ebetumi ahye yekọ computer so adwedie mra Eye no kre empanyufo aka to ho se se wo to sie so a won chen tenten ye na se ye wo to amenamu a ene na wuti ate obra
eyo ko ampa efri se Sarah bekwa adwuma pon abesene akọ school no wia wasena befia behwe ne maame a oyare a ene na yampa se abrabo no ewie bi na enwie bi nso we ye movie sronko a eka odo abrabo ene asetena mu nsem edekire na Sarah meka na asem yi eyo ba brafo bi a onfa na dwuma na busua ene na brabo eni agrokra okọ school ye dwuma sa hwe na busua yawo Sarah to amenem ama na ebre na Salim die yawo na tusie so ama edin sikani ahonya na ode bodwe wo ne papa so Salim ene Sarah ehia wo university na so omani hia de onya ya mpe eye nokre obabia owo university ho pese one Salim ho fefuoi atwempena nanso Sarah bema Salim etia hwe ne domu no enhu se Salim kra ka mema ho sini ya foforo kra man rebone men fimpade ye de bro watara one TV so free Easter bosome no ne juada edikan Tara One TV truth and accuracy. Wayo hello dog. Oh wayo where you just watch it dog we one got to I just say maybe and wayo si pa de ye ntwa movie wa ha o nti omo kan nyame so o munyai de wayo si kire no bo ye ntwa movie wa ha dog no challenge na cause na at the posse omugbo because omo be ya rap to you no who say omo nkase hey what say wa umu na be ya na say wife me patch my wife no be okay fana mami dog hello madam dog yes madam right almost all mami fans but nye no na dey marking scream no kra wa ha Sompa FM na wo se wo beto 5G enwom ama ya na so be na rap me patch me oh is there so enwom no ya tu nyina ama na so aka na rap ya mo ma fa na capella we ku anfam ene ye tie o 5G is it no so be rap na so answer na no obeto nyuma na meboa ene my acapella name Millionaire Asaberine Millionaire Asaberine Sana pumu Banatelu Sompa FM Oriba Yamamu akwaba ebiem eba Sompa 93.1 Sompa TV no eso Asem Mpe Nipa dwumadie yasemu a etosu emienu ene etufa se medika ka kire mu se yenam soro yenam fom enoti ene esoro nko a yekọ abrochire broni krom ene yenenam asem wei enso efri ehemfa na we efri ba we eya bruchire asem ena asem we efriba na maame we die wo se adawuruma wo pe adwenkyere ena di efri Asem Mpe Nipa abadwafo ho eno ti sabre ogina hom ye wone ne ewo ha ye bo ne nsem enyina da na abrewatia ne no ena twetwe sa enkomo no yetie ye maame no nanum asem acho mse wadi adom nyina huye Sompa FM acho odi ya me dia sende buri eni mo bejafo enchadwene enfa ho na beya gidio ya odemu eni abaya ya wo kase anyem awo mama wa ha Francis Sakura na ekososies tametiye ne ba onye adwuma edina ba ha abeso ha esan eko eka akofu bi ni nanim omo de beto mi na ni o Ghana mami afri bi de to me usumensia abaya ise onye mere usumensia ni mami enfi no okase ni mami fa nkoto ni ho kura na mami anye na okai in fact me we huye chise wo baba ni binti se bi se kura ekoso a ebe yante ehona ni ye di meeting ya
me esue akrana sungi okoni no prison me na me be fa aka no obu akola no na didi ni bibia adori a onyi na me a me kasa ntinti nya de wona adaje wona ni wotie bi ama me se eye force se e wo se abaye etimi kan semwa enu kwan sa e de kire na se ana nti nuku Korea nuku baye abaye ko yefie eno ni me base santoko boss akoya mfele muade nse be makona wo eniye ni adibia akora ne ye no e maade chi ye no ne ba watifio ene be freni mi funse akora na mu se mu kunko fro be baye na nsani na se omu no fie wona ifio enye dede kakra se be ya obi be bi se enipa wo fie wona mo ampa omu nyina akoye na nsana mu kunfi Korea ko fie no ye ne ba mu kache kunse daddy ma akora yim kono manu because 3 days per ba be do Ghana shemya oni gidio eye and pata kro wo kura se wo nipa akora anajobre be friend menya pressure ni jira baye so madawa ha be 130 to 2 na kolle ni me be asante kwa aboso sister makasa for the man last minute we and chair na sanko akole yichi enti inu yanse wasaba ifio na wonyim ena me bagge no so chinese ma uni sa adwa na msako ya wetfom no wasanyim ena me friend na nsa adwa akole gidu atiti okra odi wonam no enye papa enti no kacho se twen na me ba se bi peduasa de ne me si kontidu no onye na bi mpeso obewale en wasan baba bewu bi me kan sister akrai ma no so osie me me skan ko yi e me fa ko sinche sister me company sem kasa na ahunire akrai ya keka chemia me kra wa ko mo papa na me wa ho na me ba no so na adeba ko sister anometimi prim na kuma mpese me kasa bebre eni akola na mami ebe akola bani chesek na mi pe be yasema shakola woni wi ahire akola woni wi enso na mi fi be yifom so because akola na no abuche ena akola bara no so ma mi nsem obi etiemi ni nyina me je yakan yetama bra no eni ye hwese me ka ti abaye se me ma ba me nkoru wo baabi enti adua na botire na me ene sesa nipa shebe sesa foni urade se na me sesa gidi omunia adua me mpewe se bia obekwa kwa ha na kwa na gidi so kwa abetu kwa ona woni ne mame se me di kan Canada na after kwa jina me se bia me ba me se ni nse ni okọ school se na okọ school no ye adwuma o ese guest house bi e wona na akọ ye adwuma enti me katon se me ba mpo e na ma wo jai school kwa uwa akora no mama o ma metina no to school so akora yi awuyi e be ka chere se ma me de me person ka me ye adwuma anche na sanye foforo Sompa oni me no ena me no ete ba wa kan chere me e ma asma me ye me bi ntudi me ye surprise e me fa ko si nti me ba girl eye na genzo peso ko China no ko to na school so enti maame no e na ne ba doctor masi ebe ne ba ye doctor ho to no ye de to na nim e ma oye courses no enti ya na kolona na nsensem ne ba e na me be enti mi anko enti akroyi nim second one ya wo odi yi e na sister me wa ha me na for esika ni ego mi makantu Egana kwema afọ bank for so omunti ase also bi afa ne bank afa ku ya se na asem ne court sister me no be true to extend say bi am ko be jeske no mun ko no mun na for adia na wo mi fe ni ye adwuma ni ma de ma o ena akroyi wo sikan wa wo be adore sister me to me be bia se sa adore ni ko no mun pe so be ye
betu anybody am so jama nso na ma nsem obi nti me ka bibia ohini enye adwuma enti ba na mse adwa me na adwuma akora no bosomi nso na wo ye program no me 20 million na gido de ato akora ni dum na won so no na pe be 30 bi e di abro na wo de astati adwuma bi aye ohini ni ka bi ni bible yekuta akora de ka chem se memwe wọ́n na ti ewiase a wọ́n yi 20 million kura na bosomo so a na de 10 million aba ka na keke se mi na ti ya so de 20 million ye dwuma akoi be di na 10 efa no di papa ntimi bi wọ́n ka chem sa adwa wọ́n ni so die baku se sister nso bro so bro obia na be fa mi na enuma ene nkofo ma wo sister obia se jimi sister mutimi ya container bikuru na mukukura mu provisions mu womo mu ya container na mapenkola yimpa bua alaka te se fridge kesi ebi wo ha sister ebi free provisions entire mpa bua ensanna na me de egu na me de abraba ye chese hu yire mitrasi dwewa me se akuru ye de be nipa sister nsanne dress nsanne bro so one charge my sister Media, so me difference in one country me. And as a baby, I'm a democrat, a 2 year, me too, because he said, my woman, but so may be understand, but send this 6 million, me cool my stroke. Give you a yale, the same side, I mean, the punch yale, just a sister, and send the Boba, sister, but soon the sono, Mrs. Kachana, my dear, no meaning answer. Chiamadanka, my Chadia Kenya, no meaning answer, no matter. Me wait me one and young woman na obi e bisa me sande na say o so ati se me fasting and so sister me boa o hina yele just say be me femino ni ze mame etu de onu abedwafo en charge ni abedwafo en charge bas okay abrahosem enuti Asem Mpe Nipa ye bane abekira adwene na abrantie yi a ogowo prison ne maame na ekasa yo na ka okotra de kokowi mako ama aboa ponchani akoti hu fifiri enne sei na awrawosem kura ne se maame se de ne kasa no esi ekro no no a enne nkoda mieni wo hwe wo mu mefa nse ne nana no wo mu bema no de eye maame no ba no won de sabri wo ko prison 10 good years na muwa wode ebua baba wanu nyina no ababa wan emse won waboye vita duku chese wo hu kra echirei sika wode ba nyina chi 20 million de manu a wonfa nidwa empu a wodie se 20 million 8 million nidwa no echirei wo se busa maame ne se enkola no school fees enu ti won famra ena mutie die maame no ekaye kasa wo ye chire no ababa wan to mane maame no abreho papa yinti. Hello ma. Yeah, good afternoon. Okode. Say radio ma steady. Uncle woman tarin Libya me na beba. Boso so me na do musika ba. School fees na ja dey ma misro e bi same. Sompa FM. Ina me metimi na me no. So what you say? You metimi eda no ma mentem. Mpesa be pipa. What you say? It misro. Sese we ye adwuma. Nti mususu so asen bi. What na me so asen bi. Why? Okay, bye. Okay. Enonti sabre abranti a woda prison na ne maame ehwe ne mamienu ema wom na ase no enso esabebu se school fees no na asem wo kan nyina ne se wono so enhwe moa wo betumi ede asupporto efiso de ogusu ntade ne pabo nyina woto na osabebu se school fees ya ano odin ma ne ye papa yenko ne yemra di ababa wan nsem wo ka kire na ase no ano odin yeko dank herbal complex yeko ne akosa yade na dank se yade bibre biada
efru trinwa no kosu nase foni echrem e wo pachi number 2 City Life Harbor School no ho na tank eba complex wabɔ ne sesen na also manfo yade e wo Ghana memha na de hye wa santimem ha water so emfa so na tank say enam sa yade de eno de fani feature de wo betene te enam sa yade no susuanso e de ba no enya asem keto akora de waso ne yam e wo TV so se wo fe wo sen na je se wo yam yo ya eye osa no udidi abuoi wani di abuoi eno ena ye yam kro osa no na sisi yade de se wo de fadan ke feature wo tene te kora be ma wo dwonso na wo chemo ye fe ni enchirem e wo dank eba complex na ye kosa ye ho eyade ni ndiro ni nyina akoye dank sayade pa ye di aduaba no na di haba no sayade dia ye fa ye ni enchirem e wo dank eba complex pachi number 2 na ye kosa ye ho yade pharmacy shop herbal shop and chemical shop bia dank nupa no ubenya bi ato e wo ho 0244017556 0244017556 and 0266593330 ye contact eba complex e wo pachi number 2 one City Hybrid School no na ebo ho pre ye ko na ye ko sa yade ye ko si ye fie ni awo yade a yebenya nkania hyirin nkania ne yebenya ne hyirin no ni nyina eye woya papapa wode ewo ya fie no tia eye signal cable so a jo apawu akofa ede aba ene bema wo fie no nkania no aso hyirin enye cable ni cable bia wu ye ka woya anya woya bia ne woya enkoto woya bi ema wo fie enkose efisa cement to edne papapa efie sie no edne ye pa ansa na abesi a wobenya nwia ne nkyese aboso no na emfifire atew yakoto signal kebu ajo apode afri enkramam ene takimam brorifita abetiti fidie ewatema na ebi abesa asantemam ha jo apawada urumenti no signal cables no na edi ehim electrician fo nyina agya tum ene ese wo hwe contractors ahodo a wo mu nyina ase eye signal cable ena sabre ye de ewo ya efie eye copper wire anode papa na signal cables adia efe na anika asem ewom ne se the signal cables no e wo ya ufie na ya twenkane ande mawa bosomenso no electricity bill no e ba from papa esan se eye copper wo ya no entia 1.5 am 2.5 am 4 am 6 am 10 am 16 am eno any wo ya sia signal cables wo de edi juma e ba wo mem hanfiensia ni e ho techemada signal cables edi ehim energy commission wo giatum se wo the signal cable na wo ya ufia eno enam perifo ebehwe ne atwekane na ma no hu se signal cable a no hu se ampa unim dwom na unim dwom dia e jowa electrical eno ena amana kwa akobasa ye fa ya ni enchem ewo PZ Japan House opposite one MTN no ene di ehwe ni mu Japan House no one MTN office no ene di ehwe ni mu ye kɔ ho na ye kɔ ne ye kotobi na make house se odu Japan House ho a wo moto cable wo ya no modozo emo obi fa attention akoda ne wasokwa eye signal cable adwo apawu akofa ba ene oduru ho na wo se eye sompa Asem Mpe Nipa da ubo no ofonso be ma na se memra obeteso ade amaw uto bebire wo de ka beko na odi akwa jaw electrician fo bia mba beto bibia no so no wo sika bia wo de emabo mo efficiency signal cables no abedum Ghana abedum Kumasi enyoma konkai amafo dodo no na ebo wonsam hia ede ma dwo apawu se wadwena santeman ho eno tie konkotobi ofom kwan a frɛ 0246 905898 0246 905896 98 and 0543 934550 0543 934550 yako jowa pau na yankoto signal cable na yafa wo ya efie ni enyankane papa na empo ebo no da fom emu da ho motom 3A heba yekotu ekoko ase 3A co capsules coco master eno ene di betu ekoko ase opo sa wani ayevisi
wotrase no wachi auto ba koko no na asi uto na amana koba sa ye papa wona koko asisu omoto no kyerese eyade bia eya anadwo da wonna wotrase antena eyade bia ano otre na emema mra yom no nyina da ne nyina efa no a efri koko efri se usisi na ye oya no amaman akwa ginem sa amaman no nyina eye koko ye nom 3 eco capsules koko master ebetu asie ba bia etuno ewo man ganem biada okwa obenya 3 eco capsules koko master ni bi ato now the edu juma kolinaka ba dani eba misi eba ni apidank ubenya bi ato 0546 107 107 0546 107 107 yeko Abe Herbal Clinic the sickle cells doctor Sompa Dr. Asagro mamia bese na nsɛn wɔkɔbɔ mpaye kakra waba na wɔmiamia ne nkyere wom ne nyinaa ne sɛ wakɔkɔ ye brentuo makɔtete haban no aba afewediam haban na no ayɛ din ye pa wɔde ka yade na pa ɛno na ɛkɔ no fibroid no ɛna beto yem yɛnka kyerɛ obi bia sɛ obi bia da dokota sɛ wɔnkɔ boaboa ne homra ne yɛfa se kanka no ɛnya mpam wɔnkɔ Abe Herbal Clinic na wɔnkɔ no bibiduru sɛ yɛfa haban no ɛnsa yade ne aduaba no nefa haban ensa yade dia na fibroid no entunko dia Abe Herbal Clinic ono ene betumi ayesa de no hepatitis diabetes in 3D madedia hoyin heart no ni nyina yefa enko Abe Herbal Clinic na yenkotu yade no ase ewo tano so apotapa new site se wafum kwanya no afre ewa homatrufo we so 0243 345392 0243 345392 and 0506 460208 0506 460208 na yenko Abe Herbal Clinic tano so apatapa na yenkotu ye yade ase ewiasen sam doson wo bi wo hwa wo boa no ompeso obeboa no na se de medi ka ye no wom se maase na no menananom na meboa na de okofa akoda na ba ye no bibintu okodi senseme asese no wakoda daba prochi emfie du obeba dabai Sompa FM ma me no boa wo na yentia baba wa no se de osi toma ne na ase no yentia baba wa no na no me sabio menya bema ama wanso me mu anase bibisa because nipa no ka oma akra ne chop money anase bibisa nka ni school ni school books ni ade nyina so ka bia ko behwe eho ne nso aka ho na ma wo kasa atadi wo de ntare ba ne ade no se de usi kasa me hu ne se ahaw me nso de menya ne bone so me kwafa bae no doctor na me hwe na me die wo mi ade me ma me nso no nso hwe ma me nyaako enti sa 6 million e be ba na doctor na expenses kra no na asan bi wo classes kra ye kra month bi otua 300 cedis enti me nso me ya ade pa enti sa ma o ka sa me fa study na asa me nye ya na ese me demand ne me hwe me nso menkaisa of late ma bisa ne ma bi afro de me kaya ye school fees no I think say ye didn't go school for no ena me kaisa bibisa to de ma waka mate se me hu sa afi de akra no chese me ana e wo se me hwe bibia ni bibi okay mate na me nim se ja wo se ni ye che me ya hwe ne ya ye ina ma se mpo no say doctor 6.5 na ma minya akon statistics na ma minya akon 6.5 then chromedi die debi atensi dis no mo case kakra no mo kanti kura enso omo sika so ade bro omo no wa check me debi atensi dis na ade bro omo eni se bi ama senka bosume ne so kwa na ne onfa bi makra de na makase enkra no onye dei wo hwe wo omo kura bi kwa ma me ya ade pa me ya de ntima se okase me ya adwuma no obi nim na ohye midwa o obi nim na ohye midwa enti se me de sa midwa training nyina akohye se me de he nkola na sa akoda zero because enyo obi na ohye midwa ti me sa akoda form kama akoda zero kura enti me nim se wo se ye che ni ya hwe nkola no enti se me de 6.5 abane nka manka se 3 million kwa na nka ade ma me a
And I think say you okay, but so don't see canon and who saw a boy from Team Mr. Make I say, Mammy, how I'm so a daroma, fetch me. We saw be beer beam. No one who send me mano, Miana Meshamina. Sample the mass and cat. A abontin soon you cry, maybe and cat. What chain at Tari and answer wouldn't Tari brain? I don't think so. And Kaobe candy a quack with shimmy say, when I would do a montari banning pabua. Mamma, Mina come away no. Not woman at Tari, now I'm learning pabua. So no, my Mina can no shem pabua. No shy Tari. Intimate slow. Baby, I could do na a ye. Many mammy or warrior no. A fa baby no. Me papa oyi ne nsaka kra no won hweye ne ye ne maame na nkasa e na hweye ye fie die etesa ye ne nkasa etimi hweye ma enti wadaroma e fantale ene mpaboa ene bibia no sampacho sa wo ye packaging bisa anase bi o tinda so be packaging bisa sampacho jai from ene eko ene ye 23rd of April 2023 Nyankuponti ma mianka samesha mema mi hiamu mfiri wo biem mianka samesha mema because akwakoye bibi say obi ansra me se me nkwo wo na makwa wo nti se bi se Gideon ne nya papa enye obi asem ensese obi na be kire me se me nhwa na se oni akọ na be hwa na se bibi sa enso me die nti a menya courage ama me be bisa wasem ne se wo ka se doctor ba be fado na musu me yi makoma mu se doctor no wo ba me de ne be ma wo enti se me hwa na se me bisa obibi a ensese wo de ba be hwem se wo de ntare ne mpaboa ba sama se nipa ni di ana se nipa enko school nko sua de ana ntare ne mpabo ade eye bonus emba o mi anka sa me ye brefo because Gideon na me ba be fa no amwa nko si ba bia mi anka sa na maboa eni mabusua da wo ma me bra bo hema akra no mant ni sika kra ono akra no kra ye de ma ne se won fa nto aduane ni kra no akra ba akone kra no ebu 6 million na de bra nkra mienu no enti be 6 million na de ba ne minim pote se eye wahi enti na wo de se sika ne na eba biko no wa ye ne se nya de a enka akra no kra be hwe wo mu ana ma obi nso force wo obi nhya wo se chinchinchina hwe nkra ne mu obi ana se bibisa na se mitimi twa school fees na mitimi feed me ba one day me bedi sika ebro se de eboso me kra no ye be check ya na be calculate 2 children sika de aba e de enti na mitimi ntata de nhwe enhwe me ma no mitimi atata de mitimi ahwe wo mo nyame mfinti mitimi ahwe wo mo se me pa chow se ye siko se ye empabo se ye ntalio yasio anyem bia sama wo mo mi dwetre o oba na me twa me hu free ne ho no ma na me bisa so obi nsum ya na obi mo mi dwetre o because me no upon those pains ni na no me endure enti no okay those pains ni nyina ya endure those pains no get no ototo ayampia pa mama me no na ye brinity se de wo si toto ayampia mama me no ano dene omra sama we de sima miensa na yenkoko ye ni problem mama no onkodi ba se Osei mama no onkodi ba mama wodi na sembe dan na Asante Kasa tinam de sebe she onkodi ba Foster so na kan madam Foster onkodi ba hwe abawia ye ne kasa mpacho o kromo ya ye kan o kuma se ya hwe onsua de we sikasa Sompa me bia ye mfa sa yentu enfo be ma na na wo ye no mama no se wan hwe wona na yenchi wo Ghana ha wo ada na se mama no o ha hai se wo ka sem bi se nyaminti obetuma hwe obade a ada na mam o mama ne ha hai ebra na wo da ho na wo firi mama no filibi e kwa bi so ya obetu agya o ke kensem wo che wase hwe edu me bia ofosu asema de bia e ka no wo papa no ntie wase ma ya wo wo ba no ntie wa so ye be ma so ye oba eya wajira tima kan kasa asemwe se oba no wo betima hwe no nyaminti ye de fie de na fe ne mami wo bo ni tisu sai den
What's it by Ubuntu Zade? Maybe the person can say, Mamma, no, 1 penny babintra. Okay. 1 penny babintra, Sabi, yes, you go anymore. Okay. And Tissa, a summer way, obey a one no, or catch a hammer, no, a better than a person. I'm around 1 terrace. 1 penny babintra, Uncle Diba. Okay. Poor Quabina. Blah, Quaguzo, 1 penny babintra, Uncle Diba. It will maybe not Santa Casa. 1 penny babintra. 1 penny babintra, Uncle Diba. Because the entire makers as well, a crabby to me, Buffy, or Pamono. Or her mamma, and the diaper no more or ba. I don't know. Now I beg you go so Cosan. Go so Cosan, or Utu grateful baby and walk of a bar. Mammy said, walk with the bar, and what Jackie can say, watch a mammy. No keep poor Quabina. Open the baby channel, Yado yet. On the read me. I will jail. Miss won't you read me? Walk on mammy action. Bra mum be any win and so we so said young yet is right the yen yemo. Blood you wit me, we na ma blanta kwa demo as say obi babaya e to a yampia mama mi o. Only wit me. Ubu professor bi power bang. Na na mu kusu. We adana adre. Aya ro usem sompa et mesre. O mi so wi so. Na ababa horo sakasa. Ina kwa sem fat. Akwana kasa mamrao na sepa ankasa yi bla maame no chichine twa no pano ni nyare se machi no pam no twa no pam no what time will be a pam no twa no ni nyina ne machi no me mantra Ghana enti Libya na Aye. Oh, nothing. Not a military group. Not a water coin. Oh, Debbie. Me ma fu play for play. Oh, me fu play that. What for play that? Ah, na no me kwata ma fu play. Na play bla nye play. Enam so. Enam wiem. Kwa wiem. Ah, enam wiem. Sister me come you fu play that. Who play Europe na try. O nche Europe ko. Ah, me pamba kwa kujina wona ma kotrem. Wo na wo ko Libya na mfam. Na no mo jonso. Wo ko fu play. Bra. Oh, munche bedro fu me ma fu play akom Mauritania. Ma kom water. Ma bet Tunisia so the plane up Ghana. And no na so what try Europe pen Europe be. Oh, matter spin da. Eh kwam na. Me see matter spin da. Kwa me enche ho kwan. Jot no. Oh, me enche ho kwan. Come now this year no. Now this year say gari shakasa na sabi na bra bona opese obono. Omuni wi aso bi ma wan si di kura na. Wa ya de. Ma mi nti ni package na banti na panti nim da. Nti ono kro wanya mpobo ahye da. Sabi o 6 million no. Onye bi. Kasa bi won ma oka emwa ma wan kasa kura no. U destiny mpeja. Akwala so dem, akura so dem. Ana wotu ayampia say man ma mi wa breka kra. Why are they? Obi won na ka frɛ ne confuse ne ba ne demu no ne papa yale ne mama yale ne nwa be ma yale en confuse opa akwan se so na so ti konfa ho e bedroom le besu no papa no be free prison ba no e yo no ne ba wontimi fa akwan nsie no ti mama ne nyeden mama ne twere ho mama me ne fa 10 pesos kura emrege no because a insult kesi pa no de achicha so maame no okay ogunu ni ma se dina tempa abrotia of also bema metin sem bi say ya na me boti me boti obi be wo sa na woka maame ya ye ne kaso fo so ugidi ye se wanya pressure che se se nyame anso ni mu aye ne wo kasa kro betimi atwa hwe at any time ato na no won se do maame ni kunu atukwa akokoria oba wode yade stroke na aba ne ba ya woni ababa wa yawo wakodi ensenseme wo prison 10 years Sompa FM ya osa yare krasa wo prison ho ebia mo so ne wi ne maame ne papa nso so ye dey yare ya ne nafofo nso so esika fa na account mo oba bia owo abrochire ho nso so a ho aba nso so a che ne senya mla kwa so no nti no ene sika bia oba ye bia no ode bi tua ne tese na yonkofo ne ka no ode bi nso so tua eye fie nso so yare no ode hwa yade ne ade nti no na onyamu 6 million at the mouth 600 Ghana cedis say ne nana no mienu no
ne ba no da prison ba ontimi nyina ni ma ho anu aye packaging no de nkwada ne ntade ne mpaboa ne samena ne ade no de ababo so bi so bi aso so de 6 million ba ne sa baba wa no se ne nso ade na obu ade na we say na me ya ne maame ne obi o di mu pa ne maame ne obi a eba se ye tete ba oya ade wom na wagu ne maame ne na busuafo ani mu ase Sompa FM obi so wabodwe mu wayato obi so mu se be ya nwan to a wo se wo de wo jemu a wa mami jemu entrene na wo de bo maame ne krampo ne first place menti ase enyam bia no ne ba be so pe no ogina benkuma na ase nifa emma no bi wo ho atabia ya na metu obofo mesesa won so awade a empene wo ho waso awade a no wato plate de bia hu sa brabo na nipa ba ko betimi afrato se wo afrato krampo na wo halt me ba ma ne etimi ba enti ba se be ma no wo ye adwuma kwa na adwuma sa ya wo ba no nka ne ma menti asa ka ba ye dey na wo maame ne yo we se nyina wo hwe yo begina ncha kasa maame ne de wo ye ne kwasa bi wo jimi maame ne wo obi be kasa wo jimi ekwan bi so no because I say oh ha ne too much be ma no ba wo ye den ya nkoda ne ye ne ma ena be ma no wo ho na ko wo hwe ne ma na woni wona same ne maame mi gina mu sa me bua baba we na anyambia ne maame no ho no owo ma wo ho ya wo no so wo ne nananom enti dia gina ko ba obra baba wa we se maame no wo ma me anu ka no anya se wo ne nananom abrotia maame ne se onye den enti maame ne me ka cha ne se on penny baby mpatwere ma o ha no ho wa baba o ya o mu ade o che so fa ni panya hwe na ni nso ade we sei na wo bo no ko si da kwa po be say you bo de wo ye boni ayefo won say mu ade akura ka ne bra ho enti wonya ya baba wa no na chi di kwaso wo pe kura po na won tra ne baby ni nananom no se wo se wo fa na baba wa na asem wo ka twa to ya bleni nti wo se wo mu pe o baby ntamo mu fo mani nto so se wo mu wo emma na asem manana bi e wo ne nchen enti ono obehwe na de enti wo munyi wo mani baba na nanum no otiti woni mu mlati me ka kire no ma me Now, baby, tina one share now damn about way or then quadana chia. Ubewu or bada sebia. Ubewu, Yako 21st clinic, na Yakonom Siatica. Na sciatica druno sa sciatica no enye sciatica no 21st clinic na music bibi e friend sciatica na sa sciatica eso sisi fa usire mu na kokom na enye ekosu na ase no se de besi atwu dwim no enya asam keto akora na sciatica 21st clinic ba ye no no manfo bi fu sciatica na nkasa ye duro etu obi wo se ye konom sciatica debi sciatica na nkasa na yade no ne ye waduro e de ka sciatica no sciatica no eye entinim eyade etwetwe opa 21st kin kuto ene wo anu aduru na 21st kin ka bedom Ghana wo se yade bia no fo ni kirem wo 21st kin na wo tu emfama laboratory ne scan ni fidi ahudo pinu a wo de wo from 15 branches ene wo omamu a kuma se etwa overseas afa radio chemu yenko ne yenko tu sciatica ya na se eye mizo 5G meza yenko numbi eye anom de na enyamrosa eboa papa wona wo ye oto ombadin no oto party ahodo no mizo ene 5G meza ebeboa wo mo na wo munwa ba ko kan operative eboa papa kora na fo ye to wonum operative na eno so emwa no ema no omonyini no omonum operative a eboa wo mo kama 0246 270 221 0246 270 221 0551 931 0551 931 0548 931 and semo ya tabiri ede ato ya proso no ye hwe na ye kodi eho enkomo ma mi die be pa poten e na wonye hello odi baby afrefre Oforisuo me mamumuni adwuma dase me di ani evangelist ko jogo ache me ka free bo sasa okay na empenifo se kedi etiri wo me ka no krase mu fie program no topic na ni di kan no o show ba no bra na wototo na no na nkofu bi egina chiri o di feedback fu mo no so be ka enti de wo kan nyina yenkontompo ne etrosem oba no wo Canada no enya fonshira no na cafe America has said we are the idea we no there is consequences. Your law of gravity, your law of sowing and reaping, and a law of kind of say Mrania Miensa, if dear will want to you, dear will be trapped.
ugua edeni a ubika ena ato ade koso a ebesane aba enti de onia be ma ne ye no nka hu se ne ba no wo de ne kwa buchi se de kwa emfa obesane aba osane nyankopon ni ena no okay 0551 931 931 0551 931 931 hello udin baby afrefre Because me deny me because I feel on nothing. Yes, you. Because the make us some of no one job about nothing, none why. Okay. No man, brother, and no money in a day or my busy. Okay. Money fear about. You mean, Sam, your way. Okay. Asem Asem kase papa mame no e bon hoso wo bomodin papa nenso so hello Osei ye Moajo maje so pani pa udin ba bia frefre because it's tafo Osei aya first case na me na pesa me kan ho asem kakra yentie o aya Owabu chairman na kuma no gidi se kana onia beman ode ble onia beman no one na yere bia ahyew madwuma no ma wo moye oh yes sankore ho enne sika no e ba ye no so no ba na nkasa no wo hia sa tweet na ma America no o yere beman no gi se sika no ye ne niema enti wo pe kwa bi obefa so obi tua se sika no ama ile kuma no entina onu dia su tweet no sika ne de ewom ho mu de ye omadwuma no kure na mo pese o mu beka na onhwe ni ye ne ba na obeso de ni tukwan se de ba ko no call okay ya semu ya sem papa hello udin baby afrefre sankore Mavis last to hold him ho minimum purpose minimum baby sankore yentie as sankore my TV no enko form minimum hopa pani my TV no enko form minimum enjoy na drugstore minimum bi drugstore pani bon papa my volume no enko form ye ni nkomo okra wi ayem ko bi ma so ye firi ho kora yentie o be ni team adwuma na wo ye so ena adwuma na koye no aye ne ka so enye si onua na fisika amre no nipa bibre ne kasa tia enyo ma wo ye no so won kasa yi na ne yire na nyi pa wo se 7 pedi asa nipa so no so so enyo ma ko so nipa bibre e ka ho asem na so ye kan de ya no won fa ayo ba kuku ni na wo che be ma so atia o se asema me kan na betom no na chese obar wa fani kru no so sa enti enipa woni bebre kaseti ya de oba no ye na be ma no susuro so na ye bia wo ye bia no e wo se wo hwe ni wo ka bi oba bi twawo oba no wo ka oba bi twawo oba no na se akura nimre watwa me mia watwa me ti mo hwe mo yi ayo ye mo afa number no ye bedi sankore nkomo chena asem we no e chena be sa pagya pe maami Mavis no okay ye fa ko no nsi ha ebre no nti no na ye fa chi akese pa nkoma and the one ventures or bantuma anya asem ketwa o ni papa say and the one ventures kwasi ada ye birthday e be become mama no and the one ventures okay. Or on TV ni ade we ni papa so mama ncha commander na yeko okay commander na nere na najewa omo wonkan ntina na de bia me che omo no okay emutwe okay abrotia me so me chia pa George ono so tie wo kumasi asenyankopon hira ne pa na ofo so be ma ye fa happy birthday en fa ma yankasa ye nua be ma kwaku buadu sports room ho ho na wo na abrantie said they would di djuma wadre edema Sompa ni ase na no miki kwaku buadu no happy birthday to you bro yankopon koso enhira na oma onim die nyansa ne adre mu do na fa di djuma no ebo Sompa na nya ketua
penti nyame enshra and a yesra edema happy birthday na birthday ni ana be silent sir. We love you so much. Wanyere oh baby me offer setup ku ya sisi ni ba o for minister bodu dia no ya for happy birthday so ekoma Mrs. Agnes Enim Jobe Mrs. Agnes Enim Jobe national president edema back to Baptist Children Teachers Association no wono mem hase no nyina so ka o ma me won be ma ye afutuo brebia eni akire kra no sa CEO edema Tackle 8 Young Foundation no so odete a Christopher Emofra ne mebuno bekrona no wasa president at my young adult fellowship no Grace Baptist Asafo ne mami wa counseling psychologist ne dwumedie dos ene na wodenti mommy Nyankopon hira papa ye wate onto wosrem na dwumedie wudi buadasa no ontimi entoa wo so na ne saa efakọ na happy birthday biem ye de ekọ de ama Mr. Odike we efri honorable of anwamo wono tafo assembly member wo ho na wonini nua Kwame Nkrumah ya dodo na friend adasa NSC Yemfama Odike happy belated birthday to you. Celebrated your birthday yesterday nyamepa na wosre de ama wo so mo do papa ye afa yenko divine ata divine ata we say so efri Jesus Lena Junior and senior wonom yenta for mo ba enso ene divine ata omo se Nyankopon enhra no mo sra de ama onya mfinhia na miensa koso a na enyini fra domo ekọ adomo Nyankopon oma na basa nye kese ewo wo so na de twato no so ye fan kese pa won fa dwumedie we say so eni agro kechre obi so eyonko bremo eno no ye friend Isaac Safo happy birthday to you Mr. Isaac nyamepa ena yes ready ama Nyankopon koso enhwa so crowd ewo bra wo ho ema asem yama no 0546 88 3287 0546 883287 and 0243 58 another 5878 0243 585878 and 0552 094593 0552 094593 mu bia be frɛ bia Asem Mpe Nipa dwumadie for ya be jo so ne apɛ wasama no pomesi bread ama ya koi man pike henwum papa krache ode nwum ebesuasuam akopem ochana se oman hene ya dubuache ebeba Asem Mpe Nipa dwumadie aha na ye di dwumadie no enyina besie wote omno asam wanka odifo pɔ kwabena wo baye ohene yire mame yabua akua asuama bronya woya abrewatia wote nenka saa na bema wusu kantanka chief executive producer na dawroma na dwumadie wosiesie fefefe ni enya bi ede ebedown producers no amoka ho no eboai ma dwumadie we nyina ekɔ so wona wo MC a ho nyina no Asem Mpe Nipa dwumadie omabo echidom ama na fefefe kofro bofo mpa bema so kitu am yipebre na sa Yaw Aboagye Oforisuo ni ntifo minam tira twam nam dia Asem Mpe Nipa ekɔ bɔhye asase so shodo driver yes sorry de na pike ode enwum ebesuesue mu Oforisuo